Au te fia o folofa ma whaatalo whantu sa moa I lau mai moa ngale nei fui vai ngau lea fiafi. Ia ina ua sabari wali atu I le malumi ruta o te enei le tu la e wha e le teibi a tatou le teibi masami o lau tau te iai. Ia e lunga o le tautua le Blue TV mai lau whanua au te roi ni usila e ui o te leo I au te urua. Ia ono le turi te tau ina lava o le tatou teibi he pei o le masani iai ia le tatou programa o le tau te iai o le ala o te ele wha ia New Zealand. A o lea ua te a leiva ia mātou I America nei. Ia e lau whanua foi. Whamai o le malo meleke o le malo dele. Te whiwhia la e whaatalofa o wholofa. Ia ma whaatu lima foi. Ia maa walunga o seo tātou turu. Mai tafa te tele. Ia mai lea foi ma tā whanua I lea si whanua. I lea I tūlangi, I lea I tūlangi. Mai mātou I sauti o si sifo sa sae o whea lava. O le leilano langi ma le ke lope te le o lo e au mawai whaata lofa atu mo lofa atu asiata mo oe I le nei vaenga o le fiafi. Ia pei wha wau kou sira mai. Ia mo fisuisu ia fo ia ngai o ofu si o mātou baturu a e sau I sa maria whai mea wha sa maria e aru fo I ukaia whai mea wha I ukaia o le tala nā le tuspa ia. A ma bea lai ke sau I ngai Amerika. Ia ofu fo I ofu wa Amerika ngusanga o lo a lesi foreile. Ia I le taoto a tata manino ma taoto a tata o tau le lei. I le alofa maleanga le lei te tama o lo tatou tapa au siri le langi. Ia o le o tatou whaasifo le neiva yaso ia I la dou I usila au Sitalia o Samoa manisi o atu moto le Pasifika. O le dou aso whareile le nei o le aso whareile lungo o le tatou proklame. Ia o le proklame whahi ufo I peo le masani ia I le tautua lau Blue TV po le Moana TV. Ia ai maise fo I la o le tatou tautua ale tauta iai. Ia ai o te whiwhia lava le leibanga o le fiafi o te whaatalofa mo wholofa atu e ui o lea o te talanoa atu I le aso tofi sa oa. Ia ale dei fo ia turu o Amerika o le whiwhianga o le loto o lea o mawhai o na tātou toe whiloa I le awa tuli ma le awa whata e pei o le tala ia sao luanga I le lofa ma le anga le o le tua. Ia o le upu fo e whai mota o le mali toa I vau pipi ma lie fo I marvei to la. Talofa tua ia te o Samoa le vanga o le fiafi o amai. O amai o le vanga o le fiafi. Ia o a fo I ni au palo na fai. O a ni au ta faioi o au nafa mau tiu te sa fai e ri aso. Ai o mai a fo ngā ruenga saka kau o ngā mai a ri aso. Le ala pali tūlanga o lo ta o toa I wa ia matou I American Day. O le wake a leiva. O nisi o ainga ua mai ala tō vai ainga o le fiafi. Ua whaasolo ina whata o tō tō whanga mamomoi. Ioi. O le ua se furu kasi miu ke ai reipa. Ea au te loa lepa to a te ale wha I New Zealand. Te ale lima I Samoa. Ea au te lopo o te ale lu. Pea I au se talia. Ea ai au te le loa I loa inisi atu uma whafu atu atu nu o lo ta ua. Mana ia le tau I nei Seattle, o le sira fia fo le tātou turu, o le nei ei. Mo whapea o ke o Portland e tauna o iei nei, a leo titoi te jilo atu I le kalena o le whainga malanga I leai. O si o pō muri le nei, ia I nei I Seattle. Ia o na malamaloro le tae ao, ia o na o whai malanga atu rola ia lea. I Portland I Oregon. E whailoa I fo ia ma le sunga le whawhenga o lo whaatari mai ma le kuliti fo ia o lo o ngafa ma le whaaporo kalamei no le whaamoe I le aso to ana ila lo no winga a ukalangua wha Amerika koe rua maku aso o le sforeile le aso a tae au I Amerika ai a whai o te talanoa mai wha ngā o o le aso to ana I tae au a New Zealand ma Australia ai mori sila fila la le do tu inantu ile tato por kala me ia I nei si o mato falele I nei I se poyalop I nei I Seattle ia po Washington ne fo ile state I Washington ne ia fo ile nei ai fo I Seattle ma kua o Tacoma ia o Olympia is that one Olympia ia ngo ia nga ka vai ai ngo mana ia foi fero wa ia ki kilo solo e ti tawilo ai foi la ia leo mangala o yo le fa tai fa talo fa tu I tato
feo yo le tala le lei lu ngor por kalame mo to fa tua au ona stofia le tua ia me se fo iso se fa fe ngai nga so se au fa nga wenga lava o lo fa ye fina nga lo le tua te le mana o misi sa fa ta lo fa yo to ia mo to ma ia fi te tasio nei por kalame o le aso o le ko su sila mai ia o sui fo i le ofu ka mano io o le wo ula e ina po ofu ina le la e o le sunga ia pito i tua ele au malo ser Titans now o ke o mai lo po fe ia ile Titans de skikini ai o te fia mo fa tai le sta mali anga le po le angi le au mai yo o se fia ko wo ko fu ma o fu vo io tamata alo Samoa alo matama fa na go Samoa o le wa ia o ma o fu i fai me alo fa mai le angi io le wo wa io o le aso na nei o te le loia ma le se fa ko mai kala le o ke le lo fa to a o ma go muli le ma ko o ri nga fai ma tu fa so ma nei a tamali i fo i ma fa tu ma tausi o nisi o lo papa au ma fifio le lu le nei le state ne Washington fa ko au lo ai soli e yaile le tu la nga foi le peye le o le fa perkangia o le rival asi ke ia po au nge lua o le 49ers o le 49ers ma si au fa pele le Seahawks ni o le ala o ka ngoma le tua bai fo au tango ofu na nei pe yo le tau u mai o ke sa wa le fa ka hu i se fa le so ba to ai ngai dei i sia o ka mu wa ia o kini pusa Jesse e ia u ma ofu tamata ano Samoa io mai au ese ia le la va pero angalila au kango fa mo la avela fa mo so ofu mo le ofu sunga ya se yuli el mali to Jesse Sapo le ile ofu nga ba ko ia tato post fo ye lunga ma o kango ro of a wa kili e fo la ka nga sa piki o ngarela le ai ma se fai mai ngi ka o Big Joe a Joe gosi a mi ai pa mai asiata ia o ke popole ki ua wa e la koele pe hika ka ur fra inga le la ka kula ngole ke lo or 40 out of all the teams o le 49ers pe e maka i ka ye le si ho si la tu ta longa ma la tu fu tau bang ai le ai lava ma se fai mai ur ka nga se usa ya jo wa fo yo nga au fo nga o le 49ers o ka ka sa pikia e ngofu fo ngi ai 49 ole la wo so tu ta vale mamau ya la nga lono ono o te mana o ke mimika ile la e lawi lo ai le sunga ya sa lawi lo ai o ko foi fa super polar komano sunga se yuli Jesse Sapo o fa perea so o fu no ke mimika ya wala ngala maka ke kele ya Jesse Sapo lu ale ki wala mako ku le harvest pa feile nga mako ya yang nei a ve ya wala pa ele o te lo na nei sa mo na mai yo ki ro ku da palalangi au Mexico o me uli ma e ka fa ni a pi ve ko ka u i o pi ka us out mai foi le au e tau fika mai nga le maka ke le ari ngi 49ers ya ai u le ele a fai o le a fia finale dei e la ko si sira mai ia o ka malo o pito tua si sira mai ko wa o si sira ia te lo fo e tasi nei ta mali i pole fo ia no le atunu wala wiloa ia le au vole nei ta alo vole au nei le Titans is that right yeah Titans ia le ala fo la le te mita e la e of winna ia ma o tango fo le pikake sangi fa mangwa o le pole tunu ia mata ua ma of winna ia le tauti nga fo yo ofu ua fa ma e fo ni ka mari e yai la marichis a or ka fo e ngo ya asiat yes okay lo ele mana mai o ko io mai ku io na kapi ai o le si la fia le ya le avai nga le NFL e yai soon o le maybe next week wale la malo rota to ya e mo le weekend
ala tau vai la e ka walunga ku proklame Amerika ele tesir ka kanga asiata iyo no ngo win ele ai foi na aka ko kala ngo i NFL wa sao fanga foi wa sao fanga ko ko leo asiata ya ai fa tai sa maria ngale ona o life fi sa maria ngale e fingale e suppress longa swafa wana ilu la lela ule mana oi fa ilu atu lona swafa ai fa tai tele do ngale wa makwa ufia fia inga ya unalu o te alu maabe ya pe ato fo i usila ayanga fa pe ki lo la kan ele mawa ma to si ka tu la tala le wel ta to malo e afaro fa join my lord ta to malo no program o le la wo sa winge i America o lo i ele kai ya sapota si ama ko ye ka wa ma pisa o me o supala kapi le wori e fia mama po pulu fia mama po Chiefs fia mama po Crusaders ele mawa la po ele mawa le level le ya ile ia le kulanga le meta o le loyo la sa paini ke lo manga io sapota sa America po le ale kai mawa maroka tisi mawa fuwa e pe ai ka ngo fora ia send mai lo Jesse vo ile fa mai just where that I send mai o Jesse la nga o se o wa ia ile au sapota so menio su pala kapi le ai mai se fa ia nga me nga le alu limu e me fa iu ka ya ile dei da fa nga vale via mo mori fa malo mo fa te tele ma me se ma jo tata no atu nei vai nga ro tu puine ma ne se ma jo fe lo inga manai tanga ta foi na maua mai ola tu ma no le ngato tai au nei la fia fi wo o mai na vai i se ma to fa le me le te fa mo tu wa nisi ola tu ai mai se ila to la offense al tatu proclami mori la fa te tele ia ile faletua ia ma lo tu to tasi ngale play ore ke ngele ore ke nge asau ore teine satu paitea ore teine vai musu ore teine lepea le fionga faletua ai wa ngana ma ko fa suanga ni wa manino ai sole ele ai ali io kanga ka umange ye ya ku unge e mai se na yo tatu tanga tanu usa mo tudo ele ai ma se si o ka faori ulo ele ai ma se si tulo le upula ngol upula sa fa yor kaka le ai ma se si vatu fa fonga o le mela le e manga ia fo ile pato la ka malanga le usa wini le nga pe o mato manisio la fa sala la o le tau moli molia ia lo to le usa mo mo lo to a fonga e pi fa leo ai ia o to fanonga mo to mana onga ma tu wala lo ai ma mori buri ese tu wala lo ngai fa nga na ro mga kuala fo mo kere ka usangu ma tu ase mo to fo ile lisi na iswa fo na tanga tsa ma to filo ai ona manule wo mana tu wa ban le nga ma kwa fa mangu ye nga mai ai California ai LA ile ma to filo inga ia ma sunga tu le pa fa te sua manai tamali i manai fletua manai tu fa fine tanga ta uma sa ma to filo ai ma le wo mai i le skeke ronga lua fa nga malanga i ngei Washington mato fa so ai le so ato mo pe fa ingale la o mako fa ingale harvest party fa mo ye inga yo lo to sa mo i tala talanga nei tina nei fletua manai tausi manai tamali a o le fa nga wenga uma i le ai ma se si o fo ile a me ai fo se si o la ua i tu lango le retirement ai sai le malo sa se sa nga lu ile me ma le me ko fa fo ila le upule fa so o mai e sa moa tu no ia ne ia fie fua fo nga ile i fa ni sa ka ko ave sa o pe ko fa fo ia ku ya tu ile e pala na upule o to na i fa fo na tata le ai ko fa fo ia ma nga ia su o kanga ka sa o ave ile upule ko ai pe mau fo o maybe o nga la ki si da fia ai ke ufu fua mata ina fa i fo na tu le nga ia ja mo o tantu luma o leo o sa o va ai nei tangata to te si fia o to ma tu fa so male fretua ya malo tu to tasi e ke le fo ele ngata she's a business owner
o ngā ruenga, she's got properties in ei. Ai o loo ia whai fo i ngā ruenga, ai mau ai ngā ruenga, anisi o tama whanau le tunu maso sisia. Ioi, o le fo ina ofala na ia fisosoninga whai ngā malo i Samoa. To teach you 5 workshops fo ilele o ave ka avale wa lo matuanga ke traininga o ele ke fia ave masaue e ke saue ke a o ngai pe fa fe na mala le saunga le mu lungo le wala o a ku langa me fai ona e ono pui mai o e mai se fa la vela de wala nga ele o ngikanga popo me e fe ave inga o soifu o mamalo le tunu matulanga bena ma to fa so fo le fionga ya afa masanga so le fo me so fortua ya mavia Poko amanga va mai fo pe ia sa usu i tai au. Mana va mai lava tangata ia ele ini malorunga nga o atua mo ma le no mai matu. Ia o le to fa le wanai longi ma sio no fo tausi. Io o le ese ma kofiro ini. Ia o le to fa moi malai o talenga tia la u. O kanga ka le fenga rueng. Ma to fe no I fo I male mara ka maulori. Le security nga ma ko fe lo ai. Masi le uso mali o tamo fa so mananga manga yang place sai fa mangu ye no to nei. O le tamba le. Fa ko did you say lua ka usanga pe lua masin? Wa ka ngale ke I think 2 years I think or 2 months correct me if I'm manga lo. Ya fa pe. But somehow ele le banga ngi. Ala skula ki like security o le fale inga ke le nga ko yengi buffet one of the biggest over ayale yesi e ku fa kasi mota jo New Zealand e tu fa tasi le Valentine's o le happy days o le kenkis o le tennis yes porque le o le harvest buffet le ma to yene pe o le tele o le warehouse io ola se I man, I you're not doing as Kamali. I'm sure 2 months, he said 2 months or 2 years. Anga saula o se kanga ka fo ile lai sau sa o a ku lobo fai fa tu la le mentioning si so le ai o te fa nga ina le fa te ta inga. Anga saula o se kanga ka sa o lai sau male upu le ro ka fa o pe sau ka. Ulo. Ele ai lai le mo ke le fe ka wi ni langa lu. Fa fitai fo I o tangata fo ina fi o mai ia e tuli mai au nei le no fuanga le te ia nei le fiafi straight from work o nisi fa to amana vale to fa ia fata le matua fa to masanga fata antone o ka kia le lodi ka malo nga sau feliuli wa ai o fa pe an ia next door sio matua sio anti le te ia nei ma o para langi kilo mai pingi fa linga fo widi kiki kamba fo I ka vale bawaru pengi fo inge Amerika ke kene ie ta ba fo e pio le la ka madingi de fe ko o le fa ata o te solo buleta te sila ba ia tanga to mo tau fai to ai tau no mai fo ia le ngata fo lea o le to fine ia le emo nasionali fo ia fa pe fo I le talenga ia swa fo misi liula manga ma to fe no ai fo ile nei as o tangata o lo tau tua ma fai ngā ruenga o ka ngaka fo ingi o lai kausia kula ko ai ngai samu oi o lai kausia kula ko ai ngai samu mela le wo mana tu te faso ia ele tu langa tu fa ko le tatu faso manisio matau o le tatu kesti lungo por kalam o le sunga ia tu la epa 5 days sua o maua le hava noa fo I mana tua ma fa so ai manu le wo ele o ko malo I Amerika ai a tatou te ia tu malo longa e na ona o fi fa maru lu tu ai ni si o so fo ma so fa na sa tu ma li o to firanga e ono le tulanga o lo mo tu ia o ma tau lo ma maina le ala fo ila lea o le na ona fa manu ia lo tili tu lava ia so fo ma so fa na ia ai o te lo le a fa vanga lava I se time ia e avatu lau tele ima avatu ti te o sai lunga na ia so fua ia sa tau fai mori mai tu nang fapena ai fa maruia toi male so fua le fine ia machiko fe pulea I silila fe pulea I Brisbane I Australia
le atoanga lo lua se furu lua tau sanga I think ona nafi sa atoa ai ia pita isa misi fo ia tia ia ole alo fasino fo ia ise uso fo I mai fo I maftanga fionga ile lo li ile fionga ia fe pula ia alanga akara ngo ile kuya ko pula I ka ponga ni le ga ila aku ponga le wo fia aku ponga mai ko ki angat pawador ka malo fa ila aku ponga nga kuya ko pula ia la fionga pula ia misi fo fa tua ia mare no fa maru ia tu la so fu se walo a jonga le lua se fu lua tu sanga ma chico happy birthday from asiata mare tau te ia manisho aso so fu umala ai besi foi fa tai tele tattoo company lo sua le SMI fa tai tele lo so ino li por Colombia le ngata le Pacific 40 mare tano for voucher ia also Pacific easy money transfer ngata fo le mo tonga ia le ngata tattoo furnitures ia ai besi fo le tattoo hotels I Samoa manisi lava o tattoo company lango lo sua ese fa mo na de fa te atu la vo tato fa silanga le e tau la va se tato fa silanga le mai le e kalesia e fakasa I fanga fau le motutele sala fai if we can have the graphics for that fa mo Ryan ai o tele I taia o le mo ngalo me tala le ta fitu lua nei foi le hasola inga sa so mani e mo na ma jo fa tulo hatu o wala fa so songa Samoa o le atawa ma fo I le mapue o le fitanga o uma ai se I fa taupu ea le au sisina o pe au malo awa e tu pe manu ai le tu lolongo ai le ba fai fo yo na vai le fala oto I le malio pe senga ale urungalu o pe au fatisina o lele o fatio o lo to langi soifua too low na lava a ola le faisa lamo lo nga ngai fa manu tu ia I le li o me o fo yo to tonu ia te au ia fa manu lo le swafa pa ia lo nga ngai ia e fa manu tu I le li au fo ni ngalo se me tasi o ana me alofa ai ave ia le nei ia mano ma to te fa sila tuai male nga ngai tu mu fa alo fa pea ua esi to fa le sunga le fa fenga nga mare kalesia e fakasa I fanga fau sa vai le sunga ia Reverend e pati e fata fua maila so ula male faletua ia Vicky fua lilia so ula le pa ia wale fio ano lilo mai yama a fio tu mo po male ainga fa pele manu ia saswa male fa o sa man ole a faia le tanto lo tu fa manatu ia te sema ile aso lo super fitu lua fe lua se furu male fa e fa manatu ai le se lau se furu tau sanga Jalu o tau nu ma fa vainga le kalesia e fakasa I tonu so tatu nu pele o fau ole fa to fa la inga tama male e kalesia fa pe fo ile sunga le fa fenga ina e fausia se isi malu mo fo o na wale sa le mo le tu o lo tapu ye nei ole ma to ole bele ma to te fa o lo ma o tuai le pa ia e ma le malu o lu pe fa lele ma tama whanau, o tupu mai e le nei fio anga o whangawhau. O a inga wo mai masani, o a lalamba pa au iso o se tafol nei lalulangi. A fifio mai, ma tala a au mai. Se tātou patipatia ba mori pa wina le alofa o lo tātou tapa usili langi le aso. Ma tau te talia ina fo I mare roto whaafitai lo ma au, ma lo a au mafola. A wale fausia ina o le mano marufou, I te tonu o se o tātou lu pele o whangawhau. E ma fai ona e fiso tai mai I le numera, le telefoni le songa le whaafenga inga, o le fitu ono fitu whalua valutasi. Po le fitu tasi, tolu valu, tolu fitu. O upo le tusi e siri lava na manuia o le foa ina ilo le nati talia mai. A ilo fo iau I tonga mau, o te ilo fo I oe si ulepa. E a mata lava le saudinga lotu e whaafita iai le tua ili tu la se furu le tai au, ma wha mawina ai lo ma au. Ona fai ua ilea I le tau maftanga ma tātou ruru au ma whato wha. Le talo I le tua, e taita I atu lo o tau soifua o le aso tupoina. Sa inia le whaisara launga, ma le whaalo le tele. Se sunga I le whaafengainga, Reverend e pati e fata fua maila so o ula, ma le wharetua I a Vicky. Male e kalesia e whakasa, whangawhau, sa lenga, e sa vai.
ia o le na ua tu ina tu fa sala longa le ma sunga le fa fenga inga ma fretua me se pa i o le kalesia e fakasa I fanga fau le motutele sa la fai ia o le sauninga fa manatu le aso lua suma le fitu o le masino te se malono wingo le fai unga o le nei tu sanga ia fai ma mau atu wai au fuafuanga mau porokalami ia ma tapena ia so ma au ia wa foi ia le fa tala ulu mai sunga fa felega tam fa nau se lau se fulu ko sanga fa manga ia talu ona fa vaina o ko ka se umi fo ole e karisi e fakasa tono le fio anga fau ta toto malologa a foi mai fa feilo il tato malo ia le fonga fo il proclame longo ma si fonga le taio fo sunga tu le epa fa fte sua ya mai tato malologa. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own ColourBond iron roofing right here on the island, using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Shop in Monteville can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Monteville. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Mo tupe wha moni sapoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo wha wau pere tātu wha pitoa nao le 5 tala te tongi mo tupe wha moli, pe ae wha ngai le Pacific Easy mobile app. Olo wha fo le direct transfer te posi sa wai lo tupe le tātu account, ma wha tino la foi no tupe wha moli lungo le telefoni, ai nga wha pitoa. I oe wha sauni loro teimi mau tupe o tonga tale pensini, ai wha ngā le tātu Pacific Easy app, po le direct transfer mo tupe wha moli. Olo wha no foi o tātu ofisa i o Tara o Tahu Huma Mangele, o tātou la la silia ma le fitu se furu wha sopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono, po numero masani au kilani, o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa baru wha, Pacific Easy, o la ba anga mo tupe wha mo boli sa mo. Dal www.pacific40.com ilo penga te whailangi. O na whiriwhiri leo le o nanga i te whia whaongaina e pei o whātaunga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli, e mwhewhona utuai le ta avale le ngata whailea, tūlanga tau i tau mawha, ia po se keke o le whaipoiponga māso whanau, e mwhai fwoi o na okai, tau o le whausia ino whale, mauta malawa i Samoa. A mai o na whiriwhiri leo o nanga i te manau ia, o na o omi leo. O na whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa, mautinoa, ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Filifili leo fai o le talo whakauta e te fia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava i le 5 se lau 5 se furu tala. O na filifili lea o le upu check-out e wha mautu wai lau whatam. Maritua, whaatu mua u wha maunga i peo lo swafa antoa i meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Molo ainga i Samoa, manatua, whaatu mua le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na i lau whatau. O lo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, o na submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau,
o le afiti se whaailoi lo ainga i Samoa e alai se whi autustusia i le telefoni po o le imeri e wha mautua i le whataua. Manatua, Pacific 40, Maritalo Whawauta. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own ColourBond iron roofing right here on the island using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Choe whawhelo e atu le reivanga o le fiafi i le tātou wā programme le tau te iai. Ia i le toi te liu mai ei, whamalurua tu Samoa i sina tama i sasira i titi ar tātou graphics e savi whailunga. Ia, ona o le tūlanga fo i le nei whenumia i ngā ia i le o le whaia tui nei Amerika ia ma tātou fo tātou ofisa. Ia ai o le alea whaina lea o se taimi whaasoa i le mafuanga i le mafuanga na leona ia i le tātou graphics. Ai o se tātou producer lai whai o lai whengaruenga me te mili nei. Ia o se tamo Ryan o le Niue. Io, e na le mo ropora ka whao le uri i o misa a Jake ma a le ua kukasi ka mo Ryan la le ua. Au ai o le alea whaina le lu i le whaafonga maua mai le tātou atuno. Au te pia whai lo atu. O le ua so mai le songa le fofonga o le si fonga tae o fo. Ia, o le li whasara lau fo ua si la fia le tōtele o tātou atuno. E muli tai ua misia fo i le tōtele. Ia, le tele fo i le whaawawina o le Pokalame. Ia, ono o nisi o tūlanga le maalofia i le toe whaale lei o masini ma vaenga whapena. Ai ua manatu. Ono o le ua o i ele o kamalo. Ia, ua manatu o i fo i ua mausi nei lau lau. Ia, e whaiese ma whaatele noi. Whaatele noi. O tātou Pokalame le tōtele. Ia, o te whiwhia e whaawhino ia tūlau sunga. E lau soli mani e tōtu le epa. Whaafte sua. I lunga o le Pokalame le tōtele ia e le vanga la fiafi. Mananganga whaararo maro se fo manuia. Ia, o te whataro whatu le o whonga o tātou Pokalame, ua so o ai le atu Samoa le nei i o e lalulangi. Ia, o se whiawhianga siri fo, ua maua se awa noa. Ia tātou te whasoa ai ma tātou whiroa. Ia wai moni lava o lunga o nei u penga te whailangi. A lefto a maua se tengi. Ia o te tango atu, ia mai pai mai ia ma tā whiroa ai. Le awa whata, ia ma leanga le lei whasoa le atua i lo soi fua ma leola. Ia o le mea siri le nā, lau whitalenga i wā i malai asiata, ia leanga o ta malo e tau talaso, ia ai o langona lea whamune mole, au whionga te whonga tātou Pokalame. E le ai se mea ngatai le ngā whiawhia o maua le awa noa e tā te whasoa. Ia o la u whatano te whoni nā Samoa, lau whafonga anga. Ia a o anga i tā Pokalame whafona e whiawhi. Man whalora. Ia, i oe o se whiwhianga fo ilo nei tanga tau se whaamanu ianga. O maua le awa noa. E walanga a tara noa i tama tua i ore manu Samoa. O oe o kama maua. Oia. Iyo, oe o le tua, o le ua e whalanu maa ve ave. A wā fo i tūlanga i e na muri atu e whaau au le tautau tinga i kaimi o le bangu Samoa. Ia, o wane ama noa o tā whelo, ai ma tā ruru lima ma pulu au fo. Ia, a misi fona inisi o le tātou wō fo i ma paanga ma rami. Whawhitai fo, a walanga au vai mai ngei runga i lau lai. O ke kausi se fo i lele whapea au o le tangata. Pese toi ina malo lo manu ma iro ma manu
Ai o ka fi ro yo tiro e make o mai ma le tau pousare por na o fai atu ya sista a pele. Oli. Ele kai ari ka mar. O ke va ko yo lai. E ke fit ma mau ya enti ma kole ma au wala sunga a tule. Asiata, te lo vole nanu al palangi. Stop pulling my leg. Se le ai se me sili o ta fia fo I le no foanga na e tau ma ia. Io o ta manatu a fa pe te sau ia na ta feloa I le mata no fo si aso ta si pelua. Ai fa ftai o me fai ele atua. A va tu sa o I le no foanga e ta la fia ngai malo o me nei atu no. Io o mai tu fo na o sui melu ra I a pe o le o e fi la I o fo tamata alo le atu nei. Le nantonu le vetu le pa wa maua ai oi ia nga fo le fa pe ai o fu nei na o mai kama ngale le mo fo le o le ia mo kama sa mo ia fo ia alo e lo su to tua le la ia le o fu ia o ngale la o te le loa tu le pa se e fa pe fo I mai fa manga ko mai au e ia o le 49ers Malaysia Hawks o wa ia ngal mala fodi o le mata te tele ayo ngole sua fo se yuri sa po wa fo I le ai si o ino si ai o ina tu sa ayo ngo mai ka fa o mai ona tu di mai ko vai mai o sa po le ku sil pa ko ko mai ko fu silo ma so yo wa ngalo no fa ya tu ya o le matua fili no me tasio ai le nana ela Io le faiva, io le partai no na e tau atu io ile na o se atu o se pito no maruru na pito no ia au te no o te dela nei tangi pe io le man ia te man no tau fa ai la po Utah le la ma wai lo la ko inga ve ta le nga wona tu ia o te le sa o le no la tu ina ia o to o le fo o sa nei I Washington ele o ia ele o se matua vivela pe o le ta o to teli pe o vivela e ke le nga fiko ai ma Australia ia me la nga ka o makua si ampinyo vivela ia jailo la ia ngolo tele I o tu Utah ia ma Oregon ia po le afo I se flavor au mai o vivela la tu ai ai ma tu nei le vivela wa le na so nei le se vivela tele io a fu le o matu anga ia tu le o nga tono le sama io le foi fa mani ia nga la matu le sami io ma o se vili male ia tanga lo tu si on ia na tlenga siata ia ia le la na wa le no mana tu fa yo fu America la nga sa ro America fa yo skai fa America man e to ta ia le New Zealand ia to foi le o fu man dia ai ngole le eu le fa te tele mo le no ma to filo ai foi mana inisio le o wo ma pa anga ma mai le tato Blue TV ba le tau te ia ia ile aso le ma ko breakfast ai nga ile harvest buffet anua ia ma filo anga le proclame tina foi ai nga mana inisi foi o a be se foi ma filo ai ma le teo ngai le fa tua ia tu to tasi ia ma lo to tasi nga ia lo ko le ti akono ois ia le nala le mole tu foi na lo fanga e to ai no mai o le faila o fa so ana matai le fa talo fa o manguia no loko ina o saule ngata le tato mafutanga a o lu nei fo ina to wisier ka o maianga ka sangi maianga ngai kia sole ele ngata o matutua nai tangata tu lo wala tu tamali anga ai e fai ngā ruenga. O ruenga o hau tala na fai nā fua matangi e goa lau whaasoa na tau a matamata i le porokalame mo whapea i. Whapea tu le tunu. Le ai la koe a le upu lea o le ka kou uro. E le whapea o le whai atu langa e pi le rongo mari e le upu. A wai o mala o na tata poa lea. I le kusi lima mai o isi au wali ia wo vai e o a fo i le lo ia lea lele umatu e batu lunga langa ko mengi ngai faia e lunga I wakala ngoa ri fe o makua kala ngoa ma fe me ia marko kili inga ua bange le sunga ya saungi
le maalia e kere le mero o le matua o le loaka le ua kau fai malanga mai ai na lo ai lo sunga atu la e pai so fina gano vanga le Paftai asiata o te manatu pe wala ona la ua motu ia se tala e tu sol fafsili ia i tatou o ta aina. E le fou le whaafonga Samoa. E le fou i le... E o fo ia i la tau o langolango ina to ina. La la tu te manino le lei mo la tu silfia o aina whai e le tala o le ale winga o le tala ai se a fo ina whai e le tala. O tala na whai e le tangata asiata o lona manatu. O ia o le pule o Samoa. O le tala na sau le fufonga o le tangata o lona manatu. E le to e suia le whai ngā māloa Samoa. O le tala e sau le fufonga o le tangata o lana whai tau na te fua au ina Samoa. Mai ai si whanua, mai ai mata whanua se ia pa ia si whanua o Samoa. O le tala e sau le fufonga o le tangata o lona manatu e na te e fusia atoa Samoa i lona mawhauwhau ma ia tamu e o i tama ainga o le atunuu ma so se vanga. O le tangata o whoringa na te sau e fausia lona ia lava kingdom. O lana ia lava no whoinga o lona manatu e na te leaia se isi Samoa i lunga atu pe au tafa e maua lunga mawhauwhaunga. E afua i te mine o oe o au, o savea, o i tātou uma le nei, leanga o tātou misiona le nei, e matua ino a le tō ina le, ai, ma se la lau porka lame o le ua, la ua lunga i la tō e muri muta ia. Ai le whaia lea mea asiata ma mea e whaia ina ai, lo soi fua whinau, ma lo wola whinau, ma tātou uma. Leanga e moni le alofa i a Samoa, se taimia o mua. Pai sa utala e winga i le mele o le natura so se tangata e alu le tofi pale mia. Pe te alu le tofi fai pule, pe te minista. Tala noa mai le natura ia i tatou. E le ai ma sesia e whapea, e moni le alofa i a Samoa. Nā laina alu e fai pale mia. Tari tonu lau tala le fai ati ati oi. E mua ma fau tangata i a te ia. His personal feelings, his personal emotions. E muri anea. E le ima fau whapea. O, lo tu malo. O te whiaru le tofi langa e moni o alofa i ati o Samoa. Strong. So se tangata whapea, o te whai atu i se. O le mawhau whaunga o tangata ni whaina whia o le tofi. O ia lava. O lona aina. Aina ua pai le tofi mai e tū ma wa ai mai au vai maunga menta o pati atua. Mai e loa ai. O tangata ia na mawhoi na o tumtumau. Te tau o nā ngalele tangata ia. E a fuai lao na ise manatu. Te o le tofi. Ngalo loa o personal emotions, o personal feelings nga iai. O mena e nau e o le tofi. Ngalo umana me aya a lofa i tangata o le atunu ni tu ua o le mele. Mela na fai meso se tangata fai me ngā le tofi o na o le alofa i a Samoa o le te fai atu asiata. Pepelo. E se se. Leanga ta te tala noa loe whaatanga lo na tura tala noa ma i a tau. Mea whala na refer o la ia le tala to ina le. O le tala le tangata na fai e le alofa i a Samoa. Le ai ma se o mea ia fai le tau langi e le hita pipi whape o mea na latu whaia. A fua e tau sanga asiata. Ma mea o i tutono Samoa. It's nothing. A fua e le wha se fulu tau sanga, tolu se fulu tau sanga, lua se fulu tau sanga. Ma le lua tau sanga ma sina e tula e mei le tatu le malo le temine. Le tatu whai tau wina lea. E matua vala i sini le ese senga. A o le nganga lava na la foi la fonga. Ia ele pau foi le la fonga asiata. E moli mausa mo fa fonga. Se mau la fonga o fai le atu. Taimine.
leo a mata ona to ui mai fe me se yo a mai po fena ona fena fa yelta che yo fai po ona fena fa yelta e yeni mori mau o la utala ese le a po le fa ngana fai po le ale to inga to si o to ina le asiata ua no fo amu i ma fo fangwa tangata matutuo sa ele ngata sa mo no fo sa mo pata diaspora tu ta to o lo mai fa fo o le mafo anga na lenta to mai ta to me sa ili malo ta to sa ili malo not only for us not only for our families it's for the whole Samoa lea lo tatu sa ili nga malo e manui ai lo tatu wanu remittance ia nawa fa fonga fo inisi nai tu malo ma na pitonu o America nei io so le se fentar mo le usu esse fentar mo me tinga na falo tu ia o fia ne te ita fa no te pelo ina ila o le ma fa no tano fo ile tu no e me che pa en fa fo io e fa ngo fia ma ma tu le o langa samo nai lo ia ta tu ni fa fo nei ia a o la u fa ia tu na asiata o te le talia le upulea o tatou o tangata tata mai tau te feo tia ma le upulea ma fa lo ma lo whaktai a lau suka tila e pa whaktai. E tu sai o le whaalau te le ina i sona i tū loloto. Ma sona i tū tau. Ia le whainga o le whamatalanga lea walanga i sao e le longo mani. O te le whapefo ia mea ona wao ngā kere lau malanga le nei a lau suka tila e pa. Leanga o hau e lei kere lau whaalongo. E le lei o lau o nofo na nei mo whaalongo longo. Fali fina ngalo na inisio tamari ma o te look forward for ile to tele e ma to te feilo ia o ia pe si o to watu e fa so mai e mati ai la fa so ma ta to ngalwenga ma ka waku ai fa nga malo ma ka waku yo ka ko ka le manua le no nofo ma le to tele o ta to tangata malo la to e nga wo lo fa ma misi ya lo fatu ile kele o whapikau, e umatau mai tate ta whaasoa i ngai nisi o vaenga. Ai pei wo wha lau tele pei ona e whono whapipi ima e sau nofo. O whonga ngei so le fisiri, yo isi taimi pei wo tau toa mali e ina o fisiri mai o tango tau tari atu nai nisi o vaenga me tūlanga fo. A ole anganga umai tasi ina ia uli masao le wholonga le tātou waturu. Ole vaenga e au te vava ai e tua lau manu, ia ma lau walunga mai ringe yaso a koa o faso e sa mai ai le senso o mai le to tele ai e te fafitai tangata nenga o tangata la to te tu kea ia i o ro tau ma fai e faso ma fa manino ai e foi e o mai o lo fia kai e le o mai e counter mai le ishi ai o mai counter mai mala lau mai le fia poto sia tamari tu loa che fa tu lau tala le o le batua i man nei o le faso ai le po na po e nana o faiatu. Peke HRPP, peke fast. Paule mea, o le whaafufonga ma le totoa, whaafufonga ma le manino, po le ase mea o e maua ma e malama, a whapefo e uma e nga e le o mari e iro finga ngara. E ka ua le whai o sau whamatalanga ma sau tari mai. E ke counter mai aingi issue. A ole mea la le wo vai e tunga iai. Me mua. E umana tala no atu le sunga ia tu lo foi le sunga le sunga le lo ia sauni mal sunga ia le atau a me se asilo e uma ko nga saunga ai mua fa sa ka lo mai pe ia o siona la vauso tu lo mua fa sa ka lo ma fa ma ka nga mai o ia na ma fu no fa tu tala ne se o i o ke lo ai le mo le me or ka nga ka o matua ele ese loko uloa ino le uso le tulo te lo pose ai pe o le uso moni o sunga tulo fo sunga le no ia se u le wo fo ia sele ia saudi a o me tua le anga o tala lo na uso le fai me lunga ma fa matanga ma isi sunga lo ia o na lo ke fia aka ai se fa ku le kala o so fai anga post nga ba ilo la ia le o mantu wa isai ni i la vai to tele o kanga ka
ke lo ni sio le tu malo o le papo fea ele o atua o mai nga sika mai grupu o kanga kange i la repeat ala total mantua i oe faalili i mai a inga e ko akele o vai akula pe wa kaule kari ai le marka kale le uso sunga le loia ai ora matua le ai o se loto le tu inga tangata se i o nga ngofo ma koe mafau i fo ma mafau ko o hai lea o i lea le no fa tu la utala ka lofa ua matua le anga ba matamali anga o ainga ka lu ngei meo porki Poi manga fa matalanga lai fai lu. Au ke kau kala ke i aru so wafu ke i kau kua i le ku ya Samoa. O le tele la fitongi ingala ye lunga le mele. Ala tu vai tu lo ala fo ira woso e marco mengi le sa pu le fa nga palota. Le la ye ko mengi la le tanga tale o le misio. Le ye la ko mengi le. Ryan, if you can put that comment on, say to do. I want you people to read. While no kang we fa ilo atu ma expose that to fa pende. Lang olay public lang comment. Matthew le misio. He claimed to be a lawyer. Whatever for inga I sila oil fa ngo kalar ka le fa mai lu. Ai fa ai o ai le lau vale mo fa akusa Ele anga langa kala le ufa ya Sauni. I want Sauni to look at this. Ai sau mai le muku o le fa mai o le loia. O sila na sa mo ye ko inga ka ile vanga ngofo le ile fa le paruka ile fa inga paruka ile ko ya o inga fa makua lang fa ko fala inga. Ka uvale pakai ye ko inga kala fa pengi ile te fa ya mai. Ai sau mai to tonu o le loto le anga. Ai so fina galo lo tele wa tele fo ai na ma wa sa sila ye wa ma ku fa ali i mai lava nga tali tamali anga o le sunga le loia ai le ka ngo fina au mai ni fa ma anga e fa se ai le mele nga kana ngo ko le sunga le loia so fina galo tele asiata o le popo lenga fu le ta por la meta no ona ta te vai a mal fa no le le polai ta to ma ilato o tangata o faipule o le ia o ilato o taulo ieina o faia o tangata mautofi mawalunga le mawaiale upu fo le o masanile atu o le lawia e a fua i fea nau e a fua i le mawalunga o le mafaufau a talanoa mai ma faasoa mai e le faasoa mai i se me mauai se no fo le lei o tangata e faasoa mai i le mea e tu i atu lo fatu malu i atu i tangata. Ma tau ma fai e sao e sa ili lo latu sao. E le aia se teimi e whapea mai e admit ua se i mato. Never ever. E o mai le ungo lalangi lea. E le aia sesi o tangata ni e admit ma whapea mai i oe. Pau ale mele na admit lata mai nei ia tula e pa. Sailele. Wa ia admit se le lato strategy. O le strategy. Ua tailua, taitolu, taifa. Na ba ai fo le fai ungole o le mele. E tu leia to ina tu leia to filang. Never admit that something he started from his time. Na tu leia to ina e to filau o le whawhita ulilea. A fua mai a to filau. E o mai le matuteng o lea. O fai atu e avere tasi o tangata o leitu malo a e oa lua to tolu. Yo e pe o lea o tu leile tu langa lea. E tau wailo la tu fai ina ma le tu ilang popo. Tau mai sau whalongo o por kalamena nei. Langona ialo ta whanua noa lofa. I sia ta mali i o lo o lua tala noa i lau por kalamena. Sauni le sunga le loia. A whawhonga le leia asia te tala ia. E te whalongo le upu le whaonga to ina. Po le ale tua inga tangata matua. E ta o tama. O le kama lea. O le kama lea. O a winga upuna. E maualunga ne mawhauwhau. O le ngangana tangata e le mwhaina ni whiu lalo. A ta o e to ina ia lauri. E ta o le tama.
po le ale se senga o tausanga wa level tu se tu ton o fai pulo le mota o minsta o tai o la to o tai o tau tai ina o le atu o Samoa peitai o le ngangana lava le atu ine te whalongo iai o le tama e kama tangata le whala o sa wai male sunga le fai pule o whale atatolu o lana ngangana whala lino o whalongo ina nei o lea o le tamaititi a le mea sili na maali e asiata. O le nofo mawhaaleanga malona leiloa, e le na o sauni se loia, e to a tele le vasenga o loia, including ulo tu lela te talanoa, o te li lope se loia po se ap, po le ato inga ta utawai. Ai le aisi to pua fe tu na, pea a fia i tangata uma, ua iai le finga loia. Ai po le ale to inga loia i e sauni, o le loia. O le loia. O lana whasoa, o lana ngangana, o lana tautala, a whai e malama i to telo tangata. Mea o le sae leo whainga mea. Ai o i le i whale tonu asiata, o le tau ma whai o tangata ni, e wha alo mai lo o whai atu se ngā ruanga e wha malama i le atu nu ato Samoa. Fio sofi lo i mele, o whai malatu au penga, le mea lea. O le kamikiki le ilo se mea. O le kamikiki o fesa wai na te leilo se mea. O fesa wai ngana le asiata. O fesa wai tu inga me. O i tonu. Lele mauseto o file mu o le tunu. Ioi. O alana le file mu le tunu. E le ona o le malo o tura i mai. O lato. Mata o anga ia le fili. Na tisi le fili o lau fili o tanga to tuspaia. O anga ia le meo fili o lea. O le malo lo. Ioi. Ana ua marolo, yoi. Ia, lea peila la batu so langona i le tūlanga lea. O te wha marulu atu. I lau fitalenga vai malai. Ia malau soatau. Nei uso la o luto ngā rua mai le tauta iae. Ma tatu por kalame i New Zealand. Bai. E a fua na tūturi ta ngau wha pia auto. Leanga isia, le o tiro i viua sa matangata whanongolongo. E a fua i nā o na tinga le loto ma le mawhawhau. Ai pe ona o whai atu, se o na ka komisionga lea. Ka i ele puke, ioe. E whiu e tau mawhai winga, lea lana o whaango longa ne poka lame lea. Ia ele whi tua sa utala se temi foi tā tala noi tua. Le poka lame lea o te tiku no whaango longa i ane nei. Whaango noi alu taloto. Whaango noi alu taloto. Oi o lea. Ia o te batu le so tu vai na malu tu enga ile fina ngalo li loia amu ia na ia amu ia lo na loia sorry o le uan ia tuer tau faleanga tani aisia o inai lo ia sauni le ila o le umala malama tanga tela na ngadua fa malama tanga fa pena wing o satani e ita pe a malama tangata isa ngadua asi tangata matalo Alo fa tai chile pai ser matango fio lo fa soa. Moni fa ma. Ole wa ngalo ti altai. O ke akaleanga ole la alua. E au nga se sere kanga kai mess around na ili mongi. Oh my. Yeah. E alua e ma ole ma fo nga ringo waka. Wa fo ilango o ala le tuai le mara i ka. Ako kami fa kami ai le o mau po fe ko se awala e ka vale vale ai. A ela anta wau na a faida wo tele ma wa nga ia fa ka fa le nga mai le prokala me ale o puro tu ele ai se ele loia se por me ko nga ka wele se loia. Ele se loia ele pasi le tu lang ol fa loia. O le wo mar ma tu sai lia o fa so mai fo i loia mo i le o pasi. Mai I manuia tau mawhai ngāsia tapari sa avere whaaloia ai ele si se whaaloia ole a tonu la te ua toi tau mawhai ia walangai la ku mua kai a sau waku awane I fiu leo langa tau mawhai la jou ia ni no ia ole records lea e sa o sa o ngā whaaloia ia au le mori mau mai lo ia na la jou a onga ia ele manguia kau mawhai nga
So olona la ele ya la se ngoia maka u. Ele maka ukia. Ioi. La la fole na le na wai tala pe ya ele fa tanga ina tono le fale famasino I Samoa. Ai sa tautu na te representing se organization o po se tangata e. Ai le ikaria inga o ngai le se e no tu spasi pe sa uni wa mahea o mai au na fau. Ai toe lava o le moving al pa. Ola na ai miti le pa ma tulanga fa pena ai ina ia mani noi la tulanga le to fo I mai la ukala ia limongi na ko mangko fo lenga go va ia kunga se solo afa nga apuroku se mai wanga ro fa mai ya fo mai o ke valia ia na mea ia se fo mai de kala I ro o por pese ka miki kasi le pese ngo ro fo mai se ia e akai le fa io ai yesu akai makangi ai Yesu I lo va e akai makangi mai akai le fa kai la me walanga o le wingo lo tala le no fa ya tu ai kangola ko lo si le levo le upu le ai vale ai tangola fu fa li wi si le fingo le upu le ai vale e te mfaio na ia se le pas e mfaila nga e avia I se tangata na sana matata ai le pas ia o wingo ngo ka fa pero le o e la e fa ka kau ia a fa pela ele I pasil fa lo ia according to ele mori mau mai ka ngaka ia ngala ko basenga ele ai la ele o au ele o kui vasa valia ia o ilo ka ia valia la oe siata o la me ko e to no pitolia te mana tua fo I o le upu sa ma le upu onga ngana sa mo pe a fa I tau palau vale o me ia Langa le se sina te ai vale. Ia le se ko falu ai le ia fe au ni stangata. Pero me tau na ilo. O le na te upu vale ina le tunu. Man falo. Ano fa tai ia ale fa tai wa fa meni no ba ngale tu le. Ale fato mai no fa ilo atua le ko meni le na ale fo ilo ia le misio. Na ia mai le la fonga le ko va kulunga. Se sila fa o le tunu. Leanga o kuai melaia o kanga lai ngai fa ku le pa mali mong yo kamaki me tonu wala ia ta o tamiti ia te au lai ata to wo mati le ngana ma mi nga ta wo ele o eli mongi o ele misio o ko lai e ka kaunga avele le tu ai nga fa matalanga le o kamaki kits o ele o fa ni tala langa e fuai lau kalangoa e fuai au puia o mengi mai lunga. Nai te lau vale mai ai sa le te tau ia joy. Ia o ala fa ai uma enga ko fiko ai fa alo ia manga me tu langa fa pena ma tu la fono. O ai la uma enga o sei kia. A o le me pito le. O le leo mai e counter fo I lele a mai issue. Peila mele fa ya kungai. Lenga ia ile por kala me nga lawo I pulu tu wa ke yango ai ono wata tu tara no o le issue la le sa no ai fa mai o te valea nga ka umai ka le lawo fa ya ele ai sa su enga o si la fia pulu pupo se fa ilonga ngo ka uma fai ai ngo feio mai ya ele ia sa fa fo mai ele ia vesa o fa alo ia ele ia vesa ele ai la se maka upu feio mai ya ia fu ai ona e ka ngo ko le nga upu Awai afa o tia mai foi ono o tatou upu ma fenga ngui ma o ai popole ele I lo fo I palangi fa sa mo. Io. E pe fo yo ele fu aquí so pouco I se ono sa ngangu ele vai tasile na fu tanga I lo ai. Le vai gele male fa tau va au ma fo fa. Ele fu tia ta mai wa le wingara la kala angangu fo ila kula pa. Angangu pa yang ngangu yang fa ila John Campbell. Angangu lo au kulo wa la ngare la to fa fo ia tu ele au ba ngare fia la u mele angangu au ngangu lo au ye wa fai ma TikTok hey e poti ai la ina se valeo se tangata tulo alu ngei mo ngalisa alu longo fa sa mo mo ri mau lu mole fa sa mo ai fai le fa di liu e ke fu kia I ngai valeo le ai ele fu kia fa penga o tatou tala la vol vai male usunga ai ole matua vai ya male fa vasti o se kangaka e saula ulau ngi valia
ai onga o le broken o se ingilisi ses ele se ka kanga ele lenga a uma ai o lo ku la fa Samoa ele no e pro a piko silia langa vai o le Samoa ai le lo langa ia nganga o le melanga e ka ur ngaka ma kuwa i ma wa marengu o vai iyo ya ole o mai vai ngale tati fa soa le anga ma fikele kanga kangi le foi la bu sauli mongi e o forto ino tula e pa malau mai fa mai ole ka mai kiki ai a kala ngoa mai kanga kai kala ngoa mai so ole makua ka mai ki or kala ngoa ole ma mai tia ole tala no to foi mai la i ole tala le tulanga ole no fa tali mo fa pia taula le misio e fai mai sanga live e o counter mai ai and I'm inviting him le o fai atu la challenge rungo por karamele nei la sunga fai malo le misio if you're watching this one ngai maka ai ma e lafi please come on to my ele é o que ka debate saula e ke sau fa mangingo le ku prove vai se kala saungi ang fai you know, and for that I would love to host you and Sauni because I know Sauni tulepa I know Sauni seleni ele por kamalo e que le faku iyo e que le faku e ma fuanga que le faku Sauni le anga lava me ala ke wer faku por kamalo e o se fu pasenge e Sauni calculation sa o se fu pasenge iyo ya Tulai pa i se vai nga te fisa uno ai. Tasi le mea pisa u whanongolongo ana nei, e whapea u whanongolongo issues nei. O te tamwhai e whanongo i me mawai le lumana i le leo tato. Ke le tae le la pisi mai o te tatonu foi o lau por kalame. Ma lau por kalame. Ma nisi o tato por kalame. E leni por kalame tae la pisi. Le tato te le avea i le whafonga anga a Samoa. Ni la pisi ele au ngā i le whaalongo le tunu. Ai nā o tātou te au manongi, tātou au i me sili o na lelei. E whale a o ngai o tātou tangata. O ana neila. Ina o whaalongo longo ma o whanono au tā lofa i seri i lo ia. Ona o le whata ua tuu iai e la ua na tala noina. A o tangata o le whape o la wia. O te le nola. O whia tonu e tosi ele leina. Ma fua ai le me tau le la wia. I lona malama whaale mawhauwhau. Wa tasi le mea asiata o te taritonu. Mea lai fu ina muri ta ia tangata lau por kalame. Aisia, we know how to carry ourselves. I lungo nei mea. I le whaingo whina mamuru upu matala. I leo tātou tangata tau te whaalongo tulo la mamuru. Le ai e fua e luma fua e tua fua e autafa fua e lunga fua e lalo. Ai le i whaia se tala. Ai o le melo te whia tala no ai. Usa o tā mawara tā wanoa. O nei mea uma ua vevesi e lo tātou atunu. E le o le malo o lo tūlai mai le te minei. O le tangata na ola ma le mawhau maua lunga. Na ola malona manatu e le toe whaia ina. Na ola malona manatu o ia o le poto sili ese le lalolangi nei. O ia o tangata o iai uma whailonga. O tangata lango ia te ia o masters, o PhDs. Ia ma le mau whaelonga. Tātou te olo i le atua na whaia le master ma le PhD. Na mama sangia lore o mea ia. A te sila fia voi asiata. O ne ita se si tatala noa. E a fua uma nei mea uma. Ina ua whau lunga tangata. E oa i le atua o na le manatua le teimi na tū mai ai tū malo. Ku malo ia, e oa ia Yesu o maulano Yesu, iona ma faufauna. Wane, langa ele uporto ina u te matawina pera. A o tū malo, o tū lai mai. Pai mai le uporto spaia, o tai uma, e mai le atua ia. Ina o li liu nei ma whaile fina ngalo Samoa, ma whai fina ngaro le atua e ala le liu o tangata le tu. O se sera tu spa ia il va ai tu le pa mai lato. O se le te uma e o mai tu spa ia ai pe ua pa penale lato va ai ua tato upu se ina Samoa.
Ia, ale asa o sila iai, o la o lea ai, lea fuanga o nei mea tatou te vevesi ai. Wa lei loa e le tangata, sa ola wha maulunga, le mea le to ila lo popo, ma le wha fua se ia o na ngau le ua, ai le se fofo. Ma le wha loa loa siata. Ioi. Moni ma ni lau saunoa. O le afua ngā wailanga so se whawhika audia. Anto foi upo le atunu e le whalala fua le ni. Mani, O buahia masania e le ia ala fua so whapengei pe akalangoa whailaunga. O le winga o le whapme ia le mafua anga o mea uma. Ai o le piko silinga le anga. E uia ina ona sila fia le mafua anga o le kalia o le ko ilana. Ai o le kalia foi le mafua anga. Ole mele watu. E fai ole le talia o le to ilalo. Ai a fai aku iai ole le kalia o le ko ilalo. Ai fai mai le le ole mafua anga nga. O nga sa oai le o le kan wale nga kangi e lu mo le fare mai samo. E fai atu tare mo watu pu e fai mai le anga e loke fua le mafua anga. Ole me ua loke fua le mafua anga. Matuas, se te ai lava me uma ai sila ua umina feto so ai fa pa utolo loile nei lava mata ma avea ua pei o se leua e lava nga o le leua e lava fa maior fa nga malo leua e lava fa maior fa nga malo ai asil silde i tulanga fo yo lo ta o to mai ia la tao ia la ina issues pe ia le vaenga fo i o le na ripotia mai e tala mai samo ia o le na sauno ai le fionga le minista o tirama te mai tai wala ngolua sauno ia o le avia ma minista o tupe mua ile tulaga fo ile le fa pe mai ya me yung o ya apelila me yung ele i mau langa fo i o payments mo ilan tau fo i man o fa pitua ia lan tulaga o benefitia o maua mai that's an issue ia kia wa inga issue ngai ka kaunga fa soa ai ala na mafuai ai o ai fa ponga yai po o le fisili ua le kupe ua le lava se kupe po o le alava ala na manino ala fa manino ngai le fionga le tamai tai minista e a pea o nga ua le ingi kupe le malo o lai ai tupe le malo peita o le pakeki le nga allocate e 2 miliona lena allocate mo le fuafuanga le i le tala fa te tau o le tausanga ua whainga enga o le upomongi ua pā le pakeki o nga i kaui le survey i le sa i linga pe fia le au whainga o nai ata e iei mana o nga tūmau kusa e le i maua wha maunga ngā mua e les le whaunga sa avaku le sa fuafua mai ei roi ei le kala o kupi mai le roi e le whaapela a mea ua le sa vavare le whaatuatua i le tua sa mo ua tasi i le laku fufua wa fiangi kaimi e pāpā i pākeki a kākouia i taimi fo utula i mai le HRPP le anga ua e ngor pākeki i le wha e statistics po le wha maunga lai au mai a whaapea e 2% o Samoa e whaitau a wha o Samoa mai le whaikau a wha o Samoa e 2% o tangata o iai mana o ngā tūmau e fua fo i la kou le i whaia pākeki le kuai ngā telengi e kawai ka ngakangi ai muli ange e saunga le reality e le ai e le 2% e ka kau o ngā pasengi o le ala le na fuai o na tupu a o le ua mai o na saunoa te mai tai minista ma wha malu pultulanga le ua pasia le pepa kapeneta o le ato iai le tupe wha o pupu ina ia koe whai ma back payment e pay back fo ngale e tūlanga o nai masina le e tolu July. O meta o lava asiata matangofi sa o tala. O mea e tau issues. O mea e tau na tala noina mahalu o le taimi. Ai po le ama le asiata. Mana tua. O le ngā luenga a ila tūro o ngai le malo. E le o va ai se mea e launga tasiai matula i mai. O le sa ili o pu, sa ili masai,
ai sia tasi le mea tonu la to tele i fai e lo la to foi vai tani yo o tangata le ato to le malo sitino au yo le o le lava ua ia i fa so se mea le la lolangi nei asiata e ia i lape ia i fa le tonu o le mea taua ia mafai ona toe fa tonu folau ma toe a le mea e pe foi la le mea o mai i le fa i le lau matasia o le atunu i le sitanga o le minimum wage le uanga iai o mea taua i o le ua fai e tatu whainga malo i le tengi nei se o mai a mai ni mafofonga fo le e fatua iai le ngā ruenga ale whainga malo ina ia fatu pula ia po le ala vala le mea ufa le tonu i le mtapune na e mai asiata o le mea manino le ufa malam le ufa manino ele minister anga tonu le foi vaenga ia tato walu i le na io e tato lango e o foi le minimum wage lo au mai tu sape fai mai o yu lai le o fa poporta la apto a mau e yu lai le iva su fitu po le var su fitsene o fia tau sanga tanu tatu mai ele le o afto a mau si ile lua tau sang ua mal o le meta o le ile na o le lua man nai masina talu ona no fo mai no fo inga ile temine tatu fa feteia le tua yo o al fata te lo te sau le tu nu le nei te sau le minimum wage America ile te mina no soi lima tala ile tula a tango la fu le lima tala ile tula male se fulu ono le o ye te mine ele se senga tele se fulu ono su tala le minimum wage in California le utana no atwai na sila le ye ile fia nei tau sanga taluno o nei le tu nei mai le lima tala ile se fulu ono ta fasi umi male tatu atu no le tatu titiru e o talu ese no sa mo o pena o le tala io e a fai la lua o le fa tala tatu pe pese fa tai le tua le ua maua sia vaenga fa popo mo te umi na no fo me lato le i tu nang fa pena ma fa lo ma lo fa tai lo sunga tula ipa ma nie le saunoanga au te li fo ya u New Zealand le minimum to tongi la ia yo su tasitala al te mire nei unga le luas fu tasi lu fu lua ela wa ia wa vai le ile penga au kako ia vai le tele o nasi tanga au tato over mal fasi fu ia mal tele o tau sanga fu i matu langa ale a ka ke ia usia se fa tole tau fa to a matau na tau a faini nei swinga ia fa tai fu i venga malo tu lai mai mai te ola ofisili le o ke fi ofisili so finanga lenga ua mamafi ke le upu lea e fai mai e nisi o lo i kukongo o Samoa. E le lea le fai merka ka lango fui Samoa. Ai lenga le fai peko e nisi o lango fui fafo. But tatu o veia lango leno vavai atu e nisi o ilantou sa fai tio mai e finangalo sunga le lo ia mamato uman mafi mato kurkalang. Whapea mai ai upu o isi a misi asi le uso lo ia whapea. E lea isau e kere i kaupua lea kuhu. Ia fa mai si ele sau la fonga sau tax nga kipia au ke pisa mai ele ni ko tax mai ko ala ofisiri so fina ngalo fala wite o fea ole a fa fea la o ele ke ngofo sa mo e unha piu mo so ko fa nga ruenga nga o lo ngofo mareka nga ka nga umaloanga o nga sa mo fa manguia ile kua i kulanga la walunga fa nga ruenga ngei ai la for ku pe sa mo matulanga uma fa pena e se nga ko inga kanga ngai a ole aso fina ngalo ile la funga e fai so e folinga mai a le so sao ya sa mo pe de ke di fai nga sa mo e di ko vinga physical ya sa mo e te lele se senga siata i lo ule tau fina o e le fai tau inai so fina ngalo ia malilo te lenga o sa mo e te lele se senga mana tua ko la ule fisilingia langan tatu tongi la fonga umai sa mo tatu ele yo ese maletunu ali ese senga lea o la tau olo i Samoa pe te whaia onga pe te pale mia pe te minsta po lea lava leo ki pesi ni whea ngai ma oe tasi ane mea iai laua na o Samoa lava e ila na la fonga o lan tax po lea lava o ta tau i whafone
e to tongi le taxi le tunuri nei. To e lafolau tupe isamo, e lua me te tautuaina. Io a batu foi la le remittance le isamo. E fai folan tatu vai e o tangata wa te la foto le tupe lo ainga. E le abatu te ulilo e lo ainga tupe feotia o te uli tupe. O le taimi e tau wai, o le taimi fo ina whaonga, o le taimi fo ina umai. A ola le whadolo, pay tax. Le fo le tau o tax e tatu le samu. Le GH, le tau o tax. VHST. Ia, le na tau nu war tupe or tatu ainga, whaila to whatau ta milo tupe i o economy Samoa. So lele e la lua me a fietana le diaspora. O lea. O lana tautua i le atunu o laino foi. Ma lana tautua o tangata le Samoa. O lea le mawalungo tutongi. E ngata i Samoa. E le la formation na tupe i whako. E na te le tautua ina mai, te tele nei tatu te no foi. Au tatu, te le lo sau i a New Zealand. Te le le sau o tangata i Australia. Te le lo sau i Amerika. Ioi, ale foi la foto tupe i Samoa. E lua la me lua si a tatu amio. E le fatusa lia le tangata e nofo e leo mai tato me totino. Ma tato ne uta o diaspora. Ioi, e le fatusa lia si a Malo whaavitai. Le nā hātulei pā, pei fo o whaaria lo whenenga. Au wa ia tu nei tala tangata ia la tu whamarurua i si o tātou o tunu i Samoa. Whamaruru fo ia i la tu. E le o ieiso la tu wanganga i tusi rima. Le anga ia fua i le whaingore kala i le anga le loko. Neo, si tātou ilo inga le whaingore le tala o le lotu. Wa se upure ngei wa pipisi e le kua ke le ngei. E sa o imi sa anga we e lau mai le loko leang, lau waku le loko leang, lau mai le loko leang. Ai e iei le fua o le tala no. E fua tia ai le tu ai ngā loto leanga. E pe ngango whaia. Ai vai ngai whaasoa kama lea le sunga loia ia sauni. O tero whapeo te whaia. Ana i whai tēne e pui le. Leanga e le o se kangaka e whaasoa e kau whaleanga. Moi. O le wingo lau tala. A whaafongalelea le whaasoa a sunga e sauni. Whawhakeka inga a whai hoa usangata HRPP. Yes, I'll feel sad. Walanga o lai pe ai leanga e pauna la o me fai. O ke makua ia o waru e su e mailangi kari. Yeah. E mai tali o issues. Ia no o sauro le whapea mai, okay? Mo sunga le ilo ia le sa, ia o le vahenga tonu le sa e tala no me ia sainga. Wai pe o sainga me le wa o sainga. Ia, mo lo si la fia, leanga o le tula fono lea, pala, o le mene. E whapea ngā le whainga o le soifuanga. That's how we're supposed to counter back. Ele lei foi poka la mele tu la epaka ke o ko I ma counter le au atanga tomu. Awala o le waka ngo fi ko fu si lo ia fo mai no ton. O fea como wa manga fea o fa so asa uni e atangi ai se me ka o se lo kole. Eyo. Ele ai ma se va henga fa pena ta ilo ilau matau. Ai and I'm telling you the truth for kele fa pea au fa fonga fo sunga le loia. Ele o se vai ngai a mea o tino lungo o programa le. E matua mo moli mai fa afkai kele community nisi o mato feido ai. E fai masui o la ku i po le no matua e to tele ni so la filo ila so tayo. E se fo Utah. Ai fai tangata mai I wo filo ai. E matua I fa afetai le fa mangi ngong ele sunga le loia. O matau punao oisi kala ia e fa so atu pe. Fa mai ko mengi isi o kanga kai ele ni fake pages o tangata la vai masangi au pinga se au vai ngai ngar ko fa ka kara mo. A o ele yo la pe yala ele fiese la unga ka ai pinga se ko fa ko limo. Le tau fai ela vea ma le uso o sunga le loia le ka ula mo ai pe yo lai tau ai ele o so no so. Fa mai leo le tala le si tangata. Ilana fa soala au mai ai fu ile sunga le loia. Fa mai. Ele ka kaunga e au mai a fua me I usila. Makula fongo I usila. E fai ai fua Samoa. A fisili leo ke ku kanga ka le ngofo fai de kala le wa o ke roa o tangata le na te fai tala le o le matua le su e male sa ili.
o ai nga kusia le constitution o le tatou watu nuu la iai le whaperitania. A le e makungo ai le wha i le saungo. O mea nga whaavai aku nga kusia ku inga ua kuko akasi, o ele i kusia e ngai ko i inga le constitution. O mea sa o lato ki ngā loa ina tau mawhai e tau, ai sa kusia gi usila. Tatu usia ni usila, o le ala foile ngai a fua, i whaperekangia, usa o le version la iai le tau whaaliringa. Ai whaperekangia a koa, o la ofisiri la ia, o ele le te fia whaile upulea. A ua le ama ia fua mei gi usila, sa o i le kala kami, a o ai e honga mea ngai, e se upere ngano, atu le. Se le papa o ia manatu, se o fesile tua fa mole ai le fetu so se na le weta o fa lima le uso o le loia io ina ne io no forma em fena fa manino va le fa mole asiat E iai le tangata o le ngoa la iai o bone sa ai longa ai pe longa i ngo sa o mo nga e po i longa i ngo sa ai oi ai fai ufo ia seleni o te vai e lai pe o te vai atu ko bengi e singa fai e pe o se uso matu o le winga ai matua i sai di i mai ai le ia le tulanga i le fai no so ia paftai ale fetua ia e mau temi o te kala no i nga tangata e o te le loa po ai e mau o te tatai o te le popole ia sauni le anga o tangata o oina e tasine nā tangata i loa ata i matangi, e ata i whawhitauli. O tangata ua lava taoso le soifua wa oina. Ai o te popole le lau te lengo le atu nufoile le i lato e whaingo fie na vanga le whaalongo. O i nae anga i eise urangona. I o e mo i lato o whaalongo pēa i tau taiae, i a savea, ia o tūriti mai lato uma o lo o ngā rue e lango whainga ma lo leso. O te tono o ngā fo i take i ei tata no nea piapi. Mena le no fatu o te le popole i le susunga i le iloia i a sauni. E le ngata o le tangata le leilo na o oina. Le le matua ma le ainga na tuku mai ai. E marosi fula lona foundation. E lo foi te malosi lona whaavai whia ngai ma whawhitauli ia. Al i te tonu e takia di le tātara noanga. O le lau te lenga o Samoa. O i la tau fo ia. Le mwhaintatu ave i aile whaalupenga o la tau o pule o le atunu. O la tau na le palota. O tangata la ia. E takia te tā pokalami. Io e tā tala noa ma ave i o la tau fofonga. Io la tuloa, filta le talanoanga. Io la tuloa, filta la talanoa te toiae, ma filta le mesao, ma le mesese. O inala le ute manatua uia. E take te iei le talanoa. Mina le no fatu te le po le tele i tunga i le loia. O le tangata mausali le soifua o oina. Na te lo filta, ia mega, au ta ua lawa ia. A nga i arta taranoa, i le lau te lenga o Samoa palota, i la tau tamo. Le anga o i lava, o pio le tau langi o latu o pule o le atunu. O le latu vote, o le latu, vapena. A o waf siringia to o manatu i le tūranga lea asiata. A whamatala le upu lauia. Ia te le lo tele pe fa fian connective fa na fa ai lo na fa matala le mafo ba pio tu le pan mafo mele upu io o lau fa manat ma lau fa matala e fa sino i tangata popoto tangata io e popoto ia na te sile pio te lo e se ale upu poto e se upu tamai ele da fatasi upu na lo pe popoto ala ifia le ailo se ata mai fa le tua e siro le ba ai e tata fa longo le foi la o mai to foi counter ta to por kalami so se Samoa poto so se Samoa ata mai fa le tua fa fonga ti ati o temi te te ai fa longo mai ia te temi o te tau tua ai a fa longo mai manino la tu te filter ina ta por kalami fa o ngar me sa o man me le man me moni man me tonu fa longo
o le tae la pisi fa no e sia melana na alu e le ma fa fo se ai tu le mesa io la ulina so so ta por kalame ile ne te fi ma fa lo Malia le papai ngolo fina ngalo a July. Poi lo foi o le falta ua o fasoa fa lo wai tele mesel ta fasoa ile nei tai mi wala so for ile le toi e o le ka karango e au no le to te tai tai mi le tato por kala me fa ni sila il faita wa so for ile o le mana ia la mata upu nei fa lo ite e ile tang o le o fiso ta i mai atia e fia sau lunga i le por kala me le to te ia se e fai se ma fa tala noanga e winga la ile baenga le sa sau no sunga ya ile loia ia sele ile ba ma sa ai tulanga ia taula le wo yo ile tanga talea o ya so foula ko nga kala ia le te fai atu tanga e ta ua le sau ma issue sau account ai ta ile issue wa le ta ua le mana ia fo le fa so le nei tula e pa le nga ka ua fo I le ta fiso soani ina ia wa a ko fo ma fo anga le la ia fo ia fai so o e si tanga ta me fa pia o le mala malama ai me tu ta tu te tau ave o le longo pu ali ma fa manino ma fa mala malama a ko fai fo mangi coaching fa le o le ma fo anga ia la ina sala ese le fai ngo fa soani si fo ma fa ringo fina ngalo o te pia o le vai so fo le o poka tu le vai so fo le so rua a fa tala noanga a o tangata leo sui le malo no fai lo fa pena la le ta ua e o mona wa o ia lava na so tai mai ia matalo e la o yo e tuai in which is o te fa fita ai o le nganga kongu le ka kau fai ai le mele tau fa prokiki le o tonu mai la versui le o le so fo sa mo pe fa pe e le to suia se ma se tula o le so lua le o tu e fata pe nai le ma fata talonga le o le la firma e su mai e sau accounta foi le fa manino le si vala le so this is how we needed things a fai wa mai le fina ngalo pe o fa tu alanga o te nau e fa mangingo ia le vai ngo te fiso swani foi ya uia e pui le ngo ta le ia male ma fina ngalo mal tamari angor sunga ya sa uni le anga o le malo fa lo ngi ngora por kalabe pinga foi le na le ia taula pe ono tau fai atu tangata ie ka ngofi post lunga maka alo le kingo that's not how we play pe afa pe ko ke fia fa pokiki o le mela ngai ka alo o ko ele se pokiki o le mole meo le matua mafia o le mala malama o le fa kingo ta to lo le fa pokiki pe afa pe o le to ke fia mana na wa ele se pokiki o ka o le media o le tato ngā ruenga la once ke whalongo mai e se issue e ka kaunga e fia whamangi ngō. Ai e iai sa wa iai you have a connection or relations i le issue lea. O leo nganga o media ngei. Whingao ngā e fiso kai, asiata, tuilaepa, savea, o le su a turisi o ai umai e leo fai por kalame e whapenga fo i ngisi o kanga. Wha mole o te watu se itali le vaenga lea. Lea ngai tā uar whamanino. O le ala me ku ua ngā mea. A o le mele o le umunga e o soilunga e le o e se fake page. A o e yeilo kulanga kau o loa, o se loia, o se kanga whainga ruenga malo. A e o soilunga whakamaikiki au mea, ma e la lau mai yeile fia poko o pai mala whai, ma e whape. E tā ua fo ile tāku fautua ino nei tangata. E tā leanga e yeile teimi e whapea ia le tangata i o le saonga le o le whainga o le soifuanga. Ai o le tātou whaitola au. O le tātou whaamanatu, a tonu e tau longo whapea. We, o ka sasi fo. Wai langa ilme whapenga, a kongu fo e tupu waile, waile me ka ore mongi oso e whai, pe ngai ngusinga wainga. Pe wa umanga i tau la fo ngare se rua maho roa le oso le meiru. E a le wa umai ua toi realize le ka kaunga whao ngā le tua inga au wana le. Maila ile le por kalame me tātou tau tua. Tātou te longo pui ali, ole le lei mo i nātou. Ele tūla. O le matau pui atu lepa, so whina ngā. Mole, a siata si o pai tasi anu tau pule tau saina. O te matfo i sa vai, ona o le atunu nei. O le atunu e, pauale nei o le atunu o le lalolangi o lea o lo whaalavilavea por kalame saina. Toe Amerika. E whale tonu lo foi Amerika, o kiroa, o saina.
e fesili i si au malo na te o te masanya no tala no le 100-year plan saina o te tala no for le democracy ma le communism le ese senga o mena e lua le ala uta tu tilo se mea manu lava le malo lo tu le mai terminate te sila voila asia te li tu inga saina e lua tu tatu atnu o le saina e lua tu tafao ma le saina e latu sa ili malo o le latu es langa o le latu nu o saina e sa ili lalo langi atoa leanga ua overpopulation le atu ua tele tatu te whaungaina pela le upu foile le whai mai e whaasapua le tama ainga o saina ile lalo langi le ia se vale o ni lalo langi no fono fuafua ia na mea le ia se ioe se ilonga o le au wha Yesu no tatu tilo le mea na a o le mea o le tatu o saina la vala i ele mea o te langloina le tala noa tasi la mele na matua i tai i ele li i o rimonia na le la malana tu le mele la po kalani mai ia au mai ai le manatu foi le ai le malama tatou i me tau whainga i tā lafu a le lalolangi i ai tā lafu i a saina ma le o lono wingo le mawhauponga o limoni na o la taua e malama i mea ia a leo te whai atu o lo nofo i New Zealand o lo nofo i Amerika ma o mai whale a onga watu te tele ne ia i tatou e siwa i tatou wa ai mea ia e o ai tutono o le pale mene o tatou atu no e fa pe mai foi le atu se por que America ese por que Samoa ese por que New Zealand but here it is thing asiata sila to ai e vai o manatu ni tangata vai o manatu ni tangata ai sea langa o leo mai tam fai e protect themselves i le mele o tu le mai to e fesilia o le ane mele ina inai ai sea ina inai le ane mele ina fai ma fa piose le ane tatu va vai le watu saina le na tu sa atu le na uma to e filosofi uma saina na to e o i saina le se senga i saina ta tiro ia o te masalo le fia tau sanga valu por si futa sanga taruai na tu vai ai saina i Samoa ile for the very first time ai o atu i passport Samoa. Tatu titiro la imea. E o atu i passport Samoa saina fatu atu vai le atu nu. Ma saina na o atu i vaalele ia na o atu lata mai neile na taudanga ina i fore sunga te teifono. Na o atu o vaalele na o atu e sa ati atu lo latu tamau ainga. As tourist. O atu ta fauna umalapa. To e filosofi uma le valele to e foi lo lato watunu ese senga la matangata ni le o atu saina no falo longo asiata ni le tala mai nisi su e ile fare pui vai mea ia na au mai ai tala o tangata to ono na pasioti to no fare pui le to fa saina masa mo to lua o le ala na fare pui saina i to fa na pasioti saina i to fa tangata nu o Samoa le ala mafuai ona no foi le tala na nena mai nei ai feta po kalame nta tilo le meni ele ni mela tamai o me o leva le te ta fana mai ali le te ta fana mai awani le wota ilisa ilia ai ele me faina be ser pa te sila fia foi e mo ia fai mo tatu mo fai le tua saina ma Samoa saina ma ese tatu agendas ese mamao tatu agendas e le fa tu susulia tatu agenda le malo saina na folinga mai au mai lo la tu fa safua mai lo la tu manuia but comes with a string attached o le mea moni lava ele me faina fa vele ina tatu ia pe o sa u le to so atu ile vai ngale mat falon o le nai sau no tu le pa ise tala a limoni fapia ai fu fapia mai ele malama ka ko wi meu finga un ma vai nga pena ia te o le malama le na o sunga limoni le a wa join fast polonga bungingo io ya ulai o lai sa wala nga o ia pe ia o risi siampingi le o failong
Iyo. Ile siampingi ila ta fa lo wala nga mana tu fo ya ile yangi me nga lililo mai de kai fo yo tau mo fai tu la ile fast fai lo mai ya ata fa lo ngo tu na ile loan ni share ile Sheraton ya maleano no ai o ngai o ma mau kala mana tu fo ole alo fanga le o tanga tau maua taipa o up ya malenganga ya are kanga ka ai mau o puangi kanga kai maua e tali ai se ili pose mata o fa pe mai se to tele mala mai meranga o mua o puta utino ai ma o pu fa vai ya e mua a wina kanga lo se kanga kai maua e maua ai roa o puai e mo tongi mai mai nga maka upu ngai ko kiri mala mai a visiri la o visiri kasi ma fofa a fai lai mongi ka ko kele maramala ma ofisidi ai se awa ba ai kala a fai la o kali le fa mai ge ia le ala e ko kele maramala ma fai ngo meanga o dio roa o manga ya a fai e moni wa ia tia wa ia ile tubulanga ile ava mar fa alo wa upule tau titara no ole se ili le amiotonu a fa pe o fa ka kausa wanga sunga ya le ala ni tubulanga o dio fo ie fa pe o falau fa sainga mangi mai nga fa pena ia e moni la na ia tatu tele mala mai e maybe le ro pena o ia mala mai le vai ngana ai a fa pe o sau ai o tulanga i tupi tulanga e awange ngalo ia le ala o le profession le ia ir sunga ya sauni o ile per PNC Bank of New Zealand o langa makafa wale le fe nga e nga o ka fai ko fa pena e fai na tala na fai mai sesi ai ono le advantage o sunga ya le ala o le fa pe o le ko ai mana tu mai ata o ne ya la ka o ngai la wa ata to o ne ye tara no ai le history o vaenga fa ya ili mor kanga kangi o le la aka ko no ka kala ngo wa langa le to te fai atu o report na tu sia mai na vai time fo ye observer malengau ar polisia malengau ar kanga ka ko ngale nga fa uru ai polisia de malai vale nga makua isa sawai mati e na ile ka polisia na ko e sao ya mana tua la le mele ale no tambusu mana tua tu me ya le ma ale ya la lawa ya o ke le mana tua la lawa ya to tele nei ko kiki ape o pepe fa ko afanga ngau o la ele I lota mo fe e mai makala ngo mai ile vai ngale I o polisia ele si no o ai o lo wa mato militino ni usila sa fai nga luenga ile nga fo kai ya ela ko ke kala ngo mai ile mata o pula o le winga la no so fa uru ile makanga luenga o polisia ile le vale le sa mo o fe ko fai nga makwai ele se ngau ele ngau ango nga makua ngau paua ai no fo isau de fa porki mana to me fo me mai no fo isau de fa porki ki sau o le matua tele ona tala na fai atu ila ipa mon ele ona tala ina o sau fo isau avea ile tautua o le ala me ku por kaukua wa I palasi mapaka ku pe o le afa pe o le fale na su engi lunga e le afa valeria le ta ape masuru fa I solo le tautua ma fu isia ma fu mai kan kale o le winga le na fa ya tula tala sa mo wa I fa fo mo ele ongi kala fa ya ku o le ta te tala noa ile history o le tangata se fa tola ai una batule o te vai tu wa na I se vai nga wa e manatu fa popo o le mali e o ngi ko inga kangaka o ka mo o kala le o kala nga mai resia wo mo kwa ka mai ini si na fa mai asia o le mali e o le attitude tal menio Samoa o le Samoa o le palangi a fa pe ngai o le maki e o se kulanga sa e ai ai uma e pala pe lo wingo ni me ka kupe fa ka inga wangau ngi me nga faya pe bankrupting me nga faya pe wa uma ngi me nga makwa masofa
ma male pelepe ma fale kongu ma tau wa afia i ore tula fonu o le palangi a umangi no kai mirnga mea e stay low profile fo lili e ke fiu e ke koe va ia ku po fiar ngaka ngaka la fia ia va mala fila fia ia palangi e se asa koe fia sau do more community ma koe kau fa ku mai le a o le Samoa e pe ia kiri e nga fa fi feke inga e molia mai matua ia mai lea mea ta koe fo ai uma au fa pa e sia mea kusa ele e si palu ilalo e nga o mea e fai o mea mu ma mea maua ma mea mane pele ai manga o ai ai aru lunga ma aru ai lunga fa fete ina na jo e pe o fa ma aina o le fiu fo i o ngala tanga talo so to le malo fa tai ma nei o le simta pulena ta ua ta o le tala e te sila fia foi o e asiata ai no fo nei ma tau ma sila totoa e matua i li tata lava le whaalongo a le vaenga nei pe atau le upu e talafu. E mamua tona te upu po tono le whalefono, tau ma whailo to put a stop to it. Ei sea, e le fi whaalongo iai. A le anma fo angalinga le fi whaalongo iai. Lang foi lau ke sila fia le leia. Po le atu inga aloai. O la tau na whaia le mesisele. Ya sama. Le si merte se mo sila fia lau whaafonga asiata. Le lau o mai whai mai. Na pepese o le whatutuele tu samo e tala. A o ati na e ana whai ele malota roi. Le aeto mai tupe tutongi taola o le remittance, o le taxpayer, o loans, o tupe wha mea lofa, tourism, o le customs, o ala ngā tupe ia. O ala ngā tupe ia na whai mai e lato, ilo lato vaiteni. E le mwhai na lato tongi e talaf. E le mwhai. Na whai e lato loans through all these incomes. Tupe ia lato nu. Mawai e lang ala ngā tupe lato nu. Whapela lu se furu atu i tausama. Ai mai le mwhai na lato whasosoaina ala ngā tupe ia lato nu. A lea la whai mai o le atina e na whai e o atina e. O atina e na lato whai. E mo se income sa mo le vaisingano, le preach vaisingano, e le pe o wala la papa netu no te latu totongi la sfuta langa entale la wala papa. So that's your daily income. E mo mai. E mo se income sa mo la wala papa mali o. Nada. Pa meta tu fafte fai na kolosi feo ile atu no. A le fai mai totongi i ai talafu i atina e na la tu fai. O le matua pepelo martau fa o le i tala. Le te watua tourism langa tupe umane ia le tunu. Nga lato whaia, the same money, revenue, nga lato whaia ai. Lato te le mwhantu tongi e talafu. Ne foi lawo mai whai mai wo atu na whai ngā malo, wha a foi le waalele. Ana tu mai le waalele e afo, e toi to tongi e le waalele e talafu. Wai neo, la winga ro ia tala tau wha avalea wapea. Whawhena mai toi ngā tala le mafu wapea le... Afa pe tors fun miliona te fa fo yele le valele ai ana au mai pela le valele de ai le to miela se talafu ai mo mane mo tupu pela talafu o le ala tala tatura fa fo ngar tatua tu nu asieta o ia taket ye o le ia mala malama samo o ni pe lor fa longo o le mai to inga tala le inga fa pe mai ana mai ale valele wa ma la mina le fai la tu temi le se amartala foi le meta o conflict of interest e foi da vesi te lo so se o te ya lo fio o nei mo isi ato au fe tau ia ma fa le tono la ya va fa la suma ale fa fetai o le teata o e sa no nei le vaenga le a wala ma o fa nga fili nga le tuno Maria. Te lua whaia. Ia, o le maia ngā o le kāpenga, ngā ke o le makua re o sa aungi le sifai pulei o le matua o le launga o le lua lima. O le campaign, o le pāloka. Ai se whatu, siri le nei wa o le ua tā whaasoa nei pa tangata whaasala. Mani. What can the HRPP
bring on the table pe a fa pe a o le a faingi fa ala wilo wa ele yangi fa ala wilo mangi me o kau fa ka mai nga pawar me le fai mai ngai nga o le fa yo nga o le fa o lo a kaua o le fa lenga o le tusi o le lima ya maybe o le la do tactics there mana tu mai foi lo sunga tu le fa fitai wala nga no ma o fo nga makwa nga e tu le pa was se le tactics nga la ko fa nga ile time aloka ai maka o sa o foi le tactics le wala ngo fi fa nga fa i tu nga wala nga manga kua mai sa feio le la ko game plan ma feio la ko game strategy o le alava me uma sa o feio e la ka ki ngor ko inga wa ka ifia ka ifa ka idima ia HRPP run mai le ai ko o vai roi ngai pa loka okay ka ko ka ngo fila tik le nga me pe afa pe if that was the case ele ka ko ngo fa ko ila lo ele ku fai la o le foi la o me mai ngai de malo fai foi la o le game plan le ko inga sa fai o fai pule uma awanga I karise si le lei awanga I karise si le sao nga al faleanga kusi lo lima kau kuai ona visi o hangi mea fou e ongo koe mai male HRPP e whaafua ngaru mai le atunu e tau sufi eiro ko le aku o hangi mea fou e ongo sau makuila epa ia kau ia sau makuila epa wa e ngā ka ufuan HRPP e le tau lia umai toi ina mafau o le toatele o ia e whaiar pou o le so whitunga Asiata tau ye u whaingo fie ni te fua ua e tala noa mai I le loloto le ngangana I le malamala mai le wari ia alo u whaingo fia e le to ia se awala e le to e manu malo le HRPP ai se longa sui se la tu taitai ma sui le la tu mentality ma sui lo la tu mafau fa mawarulunga ona tau ye le o se sia vanoa more time nei the same tone the same song same lyrics they still sing the same lyrics same song au lo langona le asiata le wata ua le vanga le o mai fa va le tu le mai o le meu te fa no ia la tu le tio ia langoina fa mai o le atunu o le fa pe mai le atunu pe la te fa nga ina le upu atunu pe foringa mai o la to le o lango ia le atunu le la ve manino o tato palota ta sifo ia na umatune ta sina pine fa mau le anga o tu malo na langoina le HRPP le ana fuli uma le o tonu o fatu o pine tasina pine fa mau tatu te lo ai asiata e le to tu la mai le HRPP se longa sui le pese la tu te pese ai se longa sui upo le pese sui le fatu le pese tatu e mau la sa no ya la tali file mot na ma falon sui foi marca impes ai a fai la no finanga lo le a la sunga de usori al malito lo so chile. Who can be a potential leader for the HRPP? Kaki ia la wa kau kire ka ngopo ai se pare wa io tulanga lang o le la vai tu fai malu but o ai la o kau va vala mai ai ni va inga fa le tai e na ti tai ia le vai fa fa le HRPP mo si fai nga paro o la so vira wa o le tati faso asiata o tangata o le atua tatu tangata o le atua e le onge tangata e fia ma fia afe tangata e tapena e le atua a ta foi tu spaia fia ni tangata e tapena e le atua mo le atu finga ma le mea o te tonu lava se famo solo tangata a fuli ale atua e tapena tangata e fai ma tai o le atu nu ma le atu mana tua foi e leo se atua e fai lana lalolangi na toi destroy lea o le tua e na te whaia le atu nu, ma le atu nu. Ma na ta pena tangata e ta ia le atu nu, ma le atu nu. E leo se tua e anga le anga iso se atu nu. A tu mai nei le HRPP, e ta pena foi e le atua seisi tai o le HRPP. O le la pena o le HRPP le e te minei. Ua i foi tupua. Ua fai tu la epa ma la tupua. Tasina downfall
vangale. Io. Ma fallo. Kono inga la, e pe ia tangia mai. Awa a ka whaarongolongo ngi whawhatala e whape mai o le whaaroaro ko inga o lea. E ui wala tō wa aiatu. E makua ki ko ai de kofe le vaenga wha upu whai. Ai ua ave lava le nei upu o le whaaroaro le toi ina, o le toi ina ua lewa, o le toi ina, o le alava. O e iei la mawhauwhaunga, fo ile le wau te loa. O ile mentality le ai tu o mawhauwhaunga o isi whaipule o loo ile HRPP lava. Pauar mea ke au ioro koe ku mai. A o se upu se whaamenga o se koe ku la i paki a vea mawhainga malo e makua. Wau te loa. E le alo fia fua le nā manatu o te loa e iei whaipule. As long e koe ku la i mai. Long e se whaawa o kusora mea lau atu. Ua le ango loa i se whai ngā pāki pe koe suia. Wa au te loa wa tari tono uma i lato. E le koe le loinga le malo si anga wa iai le whatua tua i le tua sa mo ua tasi ona ua manino le atunu. Ua malama le aku. Ua karikongu le aku. O ngai fwoi kala e whapea mai i tūlanga i nei whasi whale whaasara launga kai ko se furu e makamaka ai kai ko o se furu. Ia. O angi, e mawangi malo i ngā kua i ngā, ale winga e leina te whai. Ole mawhau la lei ei whai pule nei lau mai tau watu. O te ofo i lau sunga tu lei. E tu sai o nei whawhatala e au mai i a fio anga nge ei mai ku malo ngisi o whai pule le HRPP. E ei isi pule i o wakapenga korosit whoroa. Ioi. E iei whai pule ia o ka penga i korosi e whoroa. E le whai pule o polu. Au whai pule mo te tarawai se e whai kakara sa vili. Mon. O tala vo i e le vaia a e le lea. O nisi o fi. Ia, la whai aku pēla o kala lea wa o te le iloa. Ai e iei le tangata e whaawo mai a tea. Ia, na tau whaitala mai a tea o mai le fio anga i sa la whaitulou la inga sa tuala. But ole a o confirming le vaenga le vai so fo i le fio nga ya bui. Tulo balanga o tangata o mesa sa o ele ai le matai mai le fio anga o lanu. Na fi mai e tau ola mai se message to sia ma fa pe mai asiat. Ia tau ona o fa pe na tu fa mai ia ke le lopo o sa no atu le fio nga ile ya bui. Ai o mai a si fa le nga fo no tanga sia matou fo i a fio anga ilan. Ia ma o tasi ele te umre to fa sa tuala. Pa io ai. Ia ka malo tili mai. From then till now, o le ala o ke ailanga o le o tanga wa o vui fia fo. O le ala o pa pe i lunga por kalam. Ona o le tate fa so ai le tulanga o le feelinga le aturu. O le ala a pila o whako whala, i ngale a saku ala e tau ala mai le fio anga o lano. Ai o le a to be confirmed le vaenga lea e a bui. I se taimi fo i o te nau fo e mose ava noa i se matai mai le fio anga o lano. E au mai an, a whapea o lea whako whala inga wa au mai. O ta le pingea ia ta whasoa a me se foi o nisi o au uso o la tato whaia le tūlanga o le longo puiari o le tinu. Ua karikongu, ua malama, ua whaakua inga e lea tunu. Ia, ala matua mauti noa langa e ola i loto tala le tama matua le fionga ia tea. Pe ato le sa whai ai whaata la fonga ai nga kongi tu lo fui le fionga le whai pule o lo tu lai mai whaasa lenga rin. E ia upor ko inga whamai, wa e laki a. A ngaru lau ka mauhu. Iyo. Ia, ngana lau whamatalang. O ila lea la e fuai, e a fua matangi ai, le tala le whai atu. Ua karikongo o mana malama, ua lilifa le aku. Eyo. O lo o iai la e fo i o lo avea masui o le HRPP, o whai pule o le keimirengi. E lua ma whauwhaunga la ua iai. Mua. O le ka penga, o le alava le whinga ngalo e whamaile ku maro e korosi roa, alue, e lango le maro. Lua. Ea o la e whau kukua, matao fio mamau nisi. E paua ma whau la ua o le whai pule nga.
o ke le ole wai le ko malo mai se HRPP power me yo malo mai lo ufo Mani. ia ngo ala ia le ma walo pe mo walu au ke peko mo we vai va ma fa mar ai ko ngore fongo pa war me nga lo ku ke fa wila ve mo fa mara malama ma o fia fa fe kai ma u manga ma me fa ko ai o te ole le tu la ise ai ole a fa wa pe a lo to fa fa pule e ka ia te ula ia that's a bad intention. Yes. That's a very bad and selfish for little plan. Tu lepa Mano faktai lo seu amata tismesia lo wai o mai la tunu tele lo wai o mai de ya tunu tele lo pola sa va ai va a sila foi lo telinga o novembro pa lo tele ne ya tunu novembro o el masina ne you lai au se te pa to pa novembro ai le te va ai el to file mo tangata ele ai ni tau fa leanga ele ai ni e lunga ya la tu ro fianga i manane o le lau telenga o le atunu e melo ame au le atunu tele masya tatu tama i atunu so le tano o le li tai tele to a whano fo inga a le watau langi to mai take over le malo tele lopo o tau i lau whafonga a lau whano lona o le wape ua whaitau mai la ngā leu mai ai koe take over le malo tasi le nā whanoa noanga Io e tunga ile tu langa le o lo tu lai mai. O le mea le tau pule le wo le lava va ia tu I tatu ta mai pa lota na fai nei wa fa solo ina Teleton winner ele tu wa to ele majority o Samoa. Le fai nga ma lo tu lai mai. O le lava o mai ma to inga ma fo fonga ia. Tasi le na me na tu lai mai nei la fa longo. Na o mai ele tanoanga le ana nei. Ele ai ma se mea e wha le tonu ai pese tā. I le whea ngai malana I tū malo. A leo wano nofo I le steering committee. Ma sui ia le afoi. Le tai committee o le whono whaavai o whaasale le anganu mea 5. O si whasitalana na tau nei lau whanongongo. Au mai le matua ma whaasolo atoa pese tā. A leo whaase tuanga o le tele ni mau isi uta te fieta no ai so yo ya ana tua ina te to sila to ane ai mata to baba e tinga lavan a vatu me o me tonu ia mor sila fia le tu e tama fai a twist ina ia sui le fa longo tatu nu ai le vai ai la tau e le vai fo le ta ua fa mana malama ma le fa I lope I le tu nu o fia la tala na fai mai o amata o na tau fai isi e kolosi le bridge lea. Ai o lea pe manei futa tano e le mwhaila na kolosi a temi nei au iei parmeni. E no winga se longa e whata api. O lea se te whalau tele ti vangasi. Moni mwhamaoni. E le kolosi a le temi nei a fia kolosi. E fo I e whaila nga whai ngā pāloka. E oe, a fia kolosi a le kaimire ngei. Te longa iei le tua I ngā whatu pe o le whatu ali. Se longa ia ila ko inga faku ke le pe o faku o ngoa makua ia ale mar faku o ka maloa o Dr. Pizza. Ia mo fa pe foi la male tofu. Pa le tama fa sa o sa somo. Ma inga lu. Se longa la ke le ngi faku fa pe. Fa to atu puro la ei. Ai mana tu o le wing o le pe ona efficiency ia. O la wa ia ile mana ke mi le fa ka pe le parlemengi. Kei mi foi le fata ape ma le au e fai nga paroka. Ia ona mawhai lea wa o le taimi ai fata ape wa toi fo itua. Ia wa uma fo inga ko inga ba nga fa pena e lai to yaru to a yaru lai ku le mangornga e mawhai nga yaru roi ki ko le skala. E sui le ba nga te pe te anu te tuto tasi ia pe o le e anu ko fa mai se o ka mai fale o ia pe o ka fa ngo tu fo ia wa share solo mai tole o te ia fo la. Wa tala no ni mai ngale lang o le te tala no me ta upulo te le fainga palo au ke iro vai tu ngo sia solo mai e tangata ia le tulanga ia sia ko inga fo yo professor ko isa ia sa matu oi ala ngo le ta fiel vai ngale o vai kula o sia solo mai o we fa pe o ai na ni e vanga fo ia war ko inga fo isi kaimi o mala mala matele le mama ftanga malto ina
to fa vai e ala kai mi hui di pi e kau wa o ai le kari fesiri ko i pa voi e pe o mo nga o la ko inga pe sa mo o te mi e fio o tia fa ia e o nisi fo o tūlanga sa ia ina le ia le ngā rui no whenga ruenga fa whenga ruenga lang mo o tuepa ai ina wo whalongolongo wo whaisi umia wo wa tu umi le video ia ele ai la li e whalongolongo kunga ola e mai mar whala wiloa o le lako paki ia wa ioi ia tira pena e maua vanga le lau sunga tu le paki le tautu le ai la ese mai o le pati fo le au tau maua tu fa pelto ina e ai le pati na ta o le tofia le tua sa mo e pule mai e pi fai ngo mai le pese fo le a le fionga i le taulangi io e to le foa ta de timu ia o se oso ale la o vai ko o le wingo la utala sa wa o ke le au palo la ko inga pi ke le afu ke kau le pe ni me fu ye pingi me fa ke me ko ingo pi pa fa ili ia ko me vero ko maro ko ngofo ai pe taila ua sau no lo mal to ina ilana tara no ngale manga e vanga mang kamai ngara ko weba mai ma fa pe lo mal to ina ore kai o le lako paki ai sau o le or ko fa mori o foi le a fonoti le a ana pola ia malau mai male lisi o kanga kala ile paki sole ia mankola ile so nga te lo foto por me ona lo la live le me o lo voi lo le kalulangi ako ai a fa pe o le tapina ai o la le tati fa tu o le a tele a la le mau paki e pe o vai ku inga ko viki o le pop up foi le e te alu le me la tala tama i fa lo tui ma tu langa fa pena ia o taule o kaule o ke kaule lo au te o ele o ye te so te tonunga ia to be honest o te o ia fa pe fo ye o tu patatua o lai ia ia le ia ka kau nga kai ia tu langa fa pena le ai mo te linga o vainga sa fa sili mai ai o le tu langa le nai ta o to mai ai pe ai sa u ko rusir folo o ai o ta fa ta apito fo i o lo tu malo ko sa ili po le har ko fare ku malo o ina la le a fuai la u ta o le to tele ne o tangata ai mai se fo i ai la HRPP le kai mi ngai whether they like it or not if akanga mo musu fu ka ki fa so le mele ai o fa tala o mo o la ua makua whaaro koroko rua pe join le fast. Pe koe kau vai le fuare HRPP, pe ku ko kasiro. Leanga o la ua patenga mare masaru salonga. O aia le fast candidate o le alato tauva. Ia o ke loa wa va ai ro inga ia, wa va ai ro inga si uyo. Iyo, ia o ngafa. Iyo, ili tūlanga lea lau sunga tu le. Ia. Asiata au ta ia isi vai suole no faro longo ia le video le na roa tau te le fieta no langa te vai atu pe an aware to ina o lai on te ia i liva mo fota te mita te tara noa i le paua si mea ta pe faina i tata noa di mai atate le no ta uole meo le lofo tanga te le tunu tatu te fie o tonu po fio ta o toi o lo walu te fai o masui o lo tumalo ele si le lima ona o fa pe o lo walu fa le tunu tango fo le te tilo fa tanga le na turo me fa no ma ya ta se sini e ala na fia tata o lo na lava tangata e fai loro tangata e te tio o lo tuntu mo me la le nu tara no atu a fa fonga ma te ta i o tatu malo fai o tō mataita i e loa le mafo angan tu wai o tō e Samoa i lunga le mena o tō iai. Ai sea. So sea tu nu o le lalolangi ni, le fo e tau mai le malo tele. O le sistema ni, e lua lava no fo inga al presidente. Uma, pe a laki. Ai a uma le whātau sanga mo mua e tele, maua le si, le tino fo inga le whā. Maria le whingaro.
O le tau o le mele whamulmule asiata. O le mai ala. Tu sala pe suia ita i pale ni ele te. Ai tu mau ia le afu. Le van fai wau ne ia. O lon tau o na. Ai langa o le fau te whanongo rongo e pesepea ma e pesepea. Ma e pesepea. O le tāua, o le whai mawhalongo mai tai o le tātou atu. I ona tangata. Le anga o tangata na tu ua la tau runga i o. I le mea nei ai. Po le alava ma lea. Whawhena whamatala le upu e tau o le alofa i asamu. Whawhena whamatala le upu. Whamatala i feelings and emotions. Si se. E le o le tu inga mena. E whamatala i lea. E whamatala i na ua sao o na whai lau decision making. O le decision making is all about nanga whapenale atua asiata. Mali. Na nga sala role ua i tangata. O le decision making le atua na whai. O, te ronga o te pa i la lo i tangata ni. Na walu o te ui le mea na ui e tangata o lea. Whanau le whawhine. Whai ma tangata ola. Whai ma tangata sa ue pa i mai ma pa i. O decision making na le atua, mo tato. Ina ua pa i mai ia tatu. Whapenale manatu asiata. O te nau naua. Fia me lo te mai tai pāre mia. Lau sui pāre mia. Tai o tatu. Sila to apa o feo to toile upu alofa. Sila to apa o fea o ta o toile upu o le alofa. E le la ngona lo. Mai mau te mire ta tita noai. E le la ngona lo te tai o tatu atunu. Mau rota i mia manei tu lama sina ai ti tam fai meta po kalani. Asiata o le tala a vatu mal fatu tala le fai atu. E le la ngona lo fia me le la ngona la auli le la ngona tu le epa me le la ngona la to. E ala na la tu fai ngai lungo o me nei la tu te fai. O tatou. Tata no o Samoa. E lan mele tu awai mai se la tu whaafonga. Nā mele whaatanga i sina i ota o le temi ro la tu temi tāua. Se whaalongo mai se tātou au ngani ata. Io so to ia tu lea siata e le la ngona ro e ta ia le upu le lofa fa le tua. Langa e fia anu lungo pa mia ona fa pe o sa o e lofa ia samo. Ta te ora le naturo mea. Na tantonu la tara le fai atu. E ala na nau tu la e pai lunga le mea le fa pe o i to e fo i na maru. E le se lofa ia Samoa. Fa pe fen fai me ia lofa ia Samoa mana me ia fai. O ti siste. To ai lo la vale lofa tangata ia Samoa. Ina o sao na fai uma fai. Ora ta lu i foi le ave i tatu. Mali. Ora ta lu i foi le ave tatu fai nga malo. E nā taulangi o le alofa ai au mai decision making e society ni. Tato ntai loa e sira pia lo mauloa. Pe lo la upuntana. Tau tuana le decision making. O i nā e whaamatala i langa o le atua na whai loa i ate oe mau. Lo nā lofa i tangata soifua. Ina o sa o decision making na le atua. O lea. Sau le lalolangi e liutiu tangata. Ia ola asiata, ola tuilepa. Ola tatou. Ia pe ola uto e martule i vaenga lea. Amon mole. Malo ai mana ia le fatu fala inga wa tala fea ngo fo ma le fasi fo ngole ta taimi ma tawonu ngai fo la yo wale te tau ma wa ia le fu fuanga pata pena ngo fo ia sio topi tonu u awa ia malanga masani fo ma se singa ai ol vaenga wa se noi. O tala leo malia le rivanga fo le fia file le faso ole manatu ai fia to e momoli ma to e fia fa popo io tato tai ba tu fa fonga ele aia ma se sio o to e fa va wai na to fin na lira paftai ole fa manatu lea male tau longolongo ma le tu i fa faule ele ai ma se sio o ko paftai a wai inga e ia so ma fa va a mengi mani yo fa ang ka fu le fainga wa fa sima ele me fa a foi le wa la vale fa te inga le wa sa si ai si ko inga foi o kuila la vale fa ka inga nga
le to e tau mawhai e tau wasa mai ma to e tau sa ili maiso na awala. E to e pa e ili tumu sa se e mua. Ia mangingo malama e le whaia mo oi. Marie. E le whaia mo. E ele angava maoli le tele na wha tala noa ia la tu anava ila tu whapunga whapea. O le a le mea e pito sili o na tāua i le soifuanga le nei. O tangata. He tangata. It's people. O ka ngaka. Lea e haua waia. E sao fuwhai ingo fuanga. Ai a walalo wava noa. A mau wava ngoa wera o se ava ngoa nga filifilia o ele akua. Po o se ava ngoa nga filifilia o e ka ngaka. Langor e se nga nga filifilia nga filifilia i sauro makarika e wha umai ka wha soa. O le filifilia nga o sauro. Nga filifilia e le muu nga filifilia ka ngaka. Ai le o le whasingo manga ngā rea kua. O le whasingo manga rea kua, o le whiriwhiri ngā rea kua o ka vika. O le ese ngā la o le whiriwhiri ngā o ka eka ngaka. Awa o le upo mong. Anga a mai ka vika e whiriwhiri e ka ngaka. E whako kūru ma masauro e whiriwhiri. E whiriwhiri uma kaka sauro langa e ikiki singa ika mai kiki. Whiriwhiri ka maku. O i ngā fuai le whako whara i ngā le tua ngā whai i a ka vika. Masam ia sa e tau ratu ia samwe inga o filifili se si fa mai o le kangaka e va ai le kingo a o le akua e va ai ko le loko maleanga ba o le kangaka o le fa mafala mo tato taitai ai me se refionga tamai tai pale mia e ka kau onga e ko sila wa aku alalo e ke ko sila ko ama e to ma fa loto lau fa to fala inga nani o ai kongu nga kofia ma filifilia la ufio. O fisidi e mala mai ka kaure kua e fale kua foi a fale tu foi fa file de to fa al fale fionga ka kai parmia e mangingo fisidi le o ka fisidi kua. O ai ko nga kofia la ufio. O la ufio nga o se tai na filifilia e le kua. Po se kai nga manga nga o ye ka ngaka. E iei e se ngau mea iei. Ai a whapea e si la fia makari konguinga walanga ele ia se piko siringa mua i loa longa wala auinga. E nga o e lava. A whaila e si la fia le lei e la fia ngai kamaikai pa le mia o Samoa o ia nga filifilia e le akua. Then please whaile finga ngalo le akua. Simple as that. O whaingo fia nga o le whaka o konga konguanga o kako wa afolau. A whai e ke sia. E se kala kangaka mamake nga o kala kangaka. E le o e sa kakaunga pare mia, sa kaunga pare mia la auli. Sa kakaunga pare mia olo. Sa kakaunga pare mia le akingu. Wa o mentioninga kunga suafangei o ngapei o la konga amaya. Sa kakaufunga pare mia ka fiko. Yo e kere kangaka ya ngaba. Sa kakaufunga pare mia i akuala. E a whai la e se tala ia tangata. O lava o oe o le hipu o filifilia e peor kala le kuanga whai ia pau. Then act upon it. O kua lalu. Lea o e maka manga ia. Ai onga o mako maka kirisia. Kulo walanga i le whapea a avea ka inga whapere o kongi angiru. Walanga i isi ka i o rea kungu o le sifi o e ka polo e sai le loro. Mari. O le ala e vatu le mātou tua lafu. O le upu o le alofa. O mo nga ngā e moripoa. Awa ma le whai aku e whai le mea sa o ma le whai aku marku alaru. Awa o le fisili alea. Nga le lei mai sia kako wa mio. Ai ngā o le hit and run. Ai mapunga e a fiai ka ngaka iai so kanga. E iai so kanga. Ele na tia na tu ai ngā tūlanga. Ele kau pau inga. Awa aka ko karangoa. O tanga tau te malama. Tu rau tu lai panati sire fi o ka o. Aka ko karangoa loa i so kanga. E ka ke kau le whai kua. O le maka afu. O le ili. O le ule ai. Ia ngā angawa o whek whapenga. O sua whauma ia ke maua i kongo le fio anga wa maili. E fio i ore mo. I. Ano mea
te mo musua kuai ka kuai e langa. Ai na ono o fa pena tu mo o tau me mal. Iyo. Awalanga a vili yaka o ka ngaka i e pe le ka pisa i kulou. Le ka whakonu le pisa i o le fionga ka mai ka i pale mia ka kaunga me kinga kol a pa o ringi mea. O le fionga le mingi ska. Lenga maa whiloa i papakiu. Ai le papa o i ngai mangongo ki ai whasoa asia. O le fionga i le mingi ska o leo. O le kau ili. O le kau ili ya maile. O le mongi le lau mangu ia. O le whepule ha ia maile. Fia mea ngā o mi maka afa. Kulou. O le halo maka afa. O le maka afa i anga papa ia maile. O le ala le mea. Na o tala no fa pena. Ai sili no mako o mai mako ke la langa ku le upu le ku ma ke ala va a ku ai mo mako fa ya ku fa pea. A fa inga fitia o le ku. Fai le finga ngalo le ku. Ai a fa ya o le kariko ngonga fili ka ngaka. Ele umi fo. Ele o ka ngaka e koe fa e koe ave se fo. Ai ku mawa mbano le tu wa umarka la fa tu le pa. O le ma ua tau tape nanga matulanga ile ngato sisinga fua. Ia a fa mo nga i oro pisi ai o tau nei le nei fo ia tru. Ioi, o na olo i tau ai siero i sieli i o Samoa malana au malanga o na olo faisa ili ngā tupe nei ia langa e whaia e lato po la tai au e resi. Masalo ua te mina ua e anga i ane Portland, Oregon, Portland. Ia o le potai au lo fai ele tape nanga ia pe o whenga labo o se sairi ngā tupe a warisi ngā fua ia mātou i LA. Ai moro tira pia asiata o whafonga mai fōr tātou atu. Te lele i alo o avatua siri mo whao mamai lau pitona patune. Te au mai i alo por kalame. O mo lo walu na ngā ile i uta o lale aso te toe o mai nei i lo mātou pitona. Ia, mātou whafonga na tulu. O tai au malanga tua i mātou te whaira i masia mātou komiti foi le i Portland mo la tau foi whamoe moe le aso toa na. Aso sala ia ona foi mai la ia. O de sari ona o malanga turo la ia le Utah. I le aso ngafua. Ia, aso ngafua e tau le aso safo. Aso, ia wa mantua le aso reile. Ia so i le aso toa na. No winga la ona auto e foi mai lola ia le nei Seattle. E o ia le fa motu ai e afia fio le so sa. Ma to foi la le so sa le, au le so ngafua le angi usila. O le la na ia tape na por kalam. Ia aso loa e te taula on aso ngafua. E o watu i loa i le so lua ia o to California, fa tape na lo to foi i New Zealand. Ele aso lua. Ia le lei whaatai o leo mautua tulanga i nei tangata o le fia whiroi pētou whui me lalo nei. Tātou whiroi la ia lea mato e pau. Ai se o pai a si vaenga sia whamole mole asia tā. O leo ua manino mai Samoa i le vaenga le whatutua i le atua Samoa ma le lato o mai le atu nei. E taunu mai i nei i le aso tolu. Las tolu November. O le winga o le amatanga labo November. Ona taunu mai le LA pe o mātou nei LA lea o lo mātou tari malo ai ia ona mātou moele le po ale taunu mai nei ia na whai malanga lo le ilunga i Utah mo ilunga i Alaska mo aso e tolu na so 5-5 o aso na e tolu o le ai le whatutua i le atua Samoa i Alaska no ane ele le i Utah isi fo i aso e tolu 7-8 maleiva. O sona e tolu e iai tu tono i Utah, le lei whanongorongo me o tau lo iai, ia o ona umalo i Utah, ona watu lo le inari mena olo i te minei Seattle. Tau nuu i Seattle le sepulu, su tasi su e tolu foi la aso i tu tono Seattle. Ia ona whai ume foi le iai matu e talu me la su 4, su 5, su 1, su 7. Ia matu e tu vatu e lui Hawaii, pi umai whai watia o tau New Zealand. Ia le ngato le whai noa ino le aso whanau. Ai le toe nā tia ni upu, a siata o tā iai lungo o nei teimi. Mo le whafonga o tau o mai lango ina le whai ngā mālo le nei vai tau po le government of the day. Leo o tau whafonga mai, a whape te le nofo i nei, te nofo i Utah, Alaska o Seattle.
ia lo tu fa fo me tu va tasia aso mo lo tu sila fia tau no mai nei le aso tolu mo moe faile le feilo inga aso fa to ilunga va lele lima ono ilunga i Alaska fitu valu iva Utah se fulu su tasi su lua siaro ia to yo o mai nei le su fa su lima no winga ma to nei Los Angeles fa longo yo le mai a to yo la te mi tatu le tio fa longo le mai fa mo mole i le te mi tau nu mai eri ta whainga malanga so se malanga e alu ele te iao upo le tunu ele falala fu le la au e a fua na o mai nei ele lava tatu va ai o le tau langi no le aso soi fua o le lava o me feula le keki fa fone a le fa mo ma o lunga o loto ma au ma loto anga le petesa la le tu se fu to sanga fto a fa petesa e vai le ua lua tau sanga o tatu ai whai a lua ta pena le me e mapu i ai o le fale auto o atu fo Samoa whai mai wha upunga o loto fale i hoi o loto whai mai upu wha whiaringa fau asiata e le fale i hoi ai le sili foi o na le tangata e nofo i fale ai sili atu o na le na whaia le tangata e nofo i fale mai fale ia e whapena se la ngona. Tule ko me fau e saunoa. O le masi saunoa ina I malanga ia. November. Okay. Tau no mai nei la sotoro o November. Okay, maua tu paptai. November o no winga pe o nei a matue a matatuai ia on fa solo to li Hawaii a wana I Australia pe uma o New Zealand e fai wa tu ne o tu New Zealand a matanga o December. O le fai uma o February. Ia a o aso na io e o ia a o tatu fo I o lo fi loa I le upo o mai New Zealand. Ia le o tu fa fo mai to o mai amtanga o le vai aso no tu atu. Ai le I te pena ina ile na malanga e toi fo ia tu I New Zealand. Ia pe o nai mena ia masia matu fo I pu mo o si fonga tai o fo asiata fa fonga mai fo ia ila tu e lango ina ma fai lato me fia fa no mai ile si fonga tai o fo o lo fa tino ina pera nga venga I tu tonu o le tatu ia ma tatu masini o matuale anga fai le o te mi muri asiata o tau tua e fai tua e matuale le ia le wai longa matuale anga fa le ina tangata ia wa fi ma por kalame fa nga tu tonu o le tau tua ma una ia mana inga venga o lo fa tino ina mo le fa le ia atili na to e felo fo ile ai o tala o lo fi a vea I matala le matangi fa pe o sia taun mato le malo nei ma le o sia ia o te fa maru watu Samoa I lau fa fonga ile ai a ma se mea fa pena o tupu ioe o lo o manino pea o lo o iai ia IT so lo ma to nga lue le terminei ia ele ni tangata tau mo fie na tangata asia ta mo si le fie le tato atu no ia e mo nei lava temi ma le nei ava noa ia te manatu foi o le ua tau mai si ui o lau fasoa foi ma lau au nanga ia Samoa ia pe o sa u so atu le na mo le terminei nei fa aringa pu na fa mo mole lau talenga I le malala Malo faftai le sunga tu lepa. Faftai su atu sa foi ia. Au te lo foi o le o mai o manino tato felo I foi ia le matore vai tulanga I le tautua bra unanga. Ia ele vai che o le soi fora foi le pe o e fai akur kala ai o fedi wa ina ia ele vai tane. O le tele la vai nga foi o le look forward ele fa fonga mai ia I se taiao se aso. E toe amatali ai ia pe a fale le ia masini matulanga foi o le anga o kako pokalam o oe o le tauta ia e masavea ia ai fale fa sala lau io se mai lai me o pokalam o le ngal fa sanga le laptop ala fa mai fa ile produta ile se producer la karkarango nga ia ele ia lai fa kamalanga ia a hack mai ele si le page o faile si page ma ai ana mala tangata fainga ruenga le studio ai tonu masini it takes time e faile nga ile ai e fainga mala tangata na alti al telefoni ma faile live ma faile
kanga ma pala ngai lo na ma vau ngar create au lesi page ia ma toi fai pe ngar finga me foi le au le popo e fu ni to fa ma tu lang ai ngo fe man me siri foi o lewa manino le amo foi ni ava no e ma fai ona e a fio mai pe te su ma no program me te ia e pe a toi fa ti foi ni sila ia e tato talai ia mai ona o le lasi por kalame o le dei vai yesu ia papio e toi fa fo mai sa moa i nei America tato felo i fa moi Portland pa tai nisi ia wa tato felo ia ina ma to felo i fo me tasi o unga li sa moa tala vo wasi vai nga ma to felo ia na le lai o le harvest buffet e faile la wo mau le la restaurant o se tala mana ia wo mau fale ia ai o le atu fo i faile la van fo le food van ma tu langa fo ma to felo ia ia so tato felo i Portland ni Oregon ile aso to na ile fa moi ia ile tai au vai ile tato posta ngai lunga ma tu langa fa pena fa pea e te le sau fanga mai i Portland ono tu langa ile mamau tato felo i Utah tato felo ia mo fo sia va no ma tu te felo ia fo ma disi fo yo ole pito lu o Utah fa ma tai ma disi fo yo tamali ima fa ila unga me si fo nei fa fe nei ia tato felo ele o se sia i tu o se fiafianga se famolianga moa le avanoa ia e militino i foi ai mai se foi ia e fa so ai mana ni si foi o tamari o se to tu ia fa pa wil ta por kala mele dei vai ngole via ia angale le mai le fa te tele a tu le pa te wi se vai nga te fi so no fai wa ta vai asia ta fa mo to ta sia si mele o le fa mo na me wa ngalo e chao o le misa mo ma to ni America e whakino i nei tono Las Vegas ia e pe o na o lo na iai nei tamaitai ia o tamaitai o Roleni Peterson Taffy ia o ila tona o whakto se puru so whato se puru tene tau wā ia mo le wha moe a i mātou nei Amerika e whakino i nei le masina o kuso i Las Vegas o e tau mo mia se songa i miti foi lele e au mai e tutonu tamaitai o le melna le te tau sau no ai po o le Aua, mea fu mea nata te tala no ai tua le foi pete wa to le mai ni na fa moi moi. Ia a o ia tia u le taimi. Ele titi le nga fa tai I lau to fa lau talenga le mai malai asiata ia o tatu tiute nei mo tatu faiba. A le lei a manuia le lei. A le manuia I foi le atu ia ono matu tangi ale mal fa no noa ai o leo fai o masui o le ta o nanga le nei fiafi e mori atu le tatu fai nga malo e le ngata ino tatu tu ma te ila tu e fai ai tau foi na fai se tatu foi sao ilo tatu langa o na fai lo tanga te moni le rofa to a moni ma to le rofa ina o le fu tasi le tatu ai a o lau puna puno fo ile nai tu langa ma le ngaluenga fatu I o tātou tangata. Na o le atua sila fia loto ma mawhauwhongo tangata. Ioe, awani I o tātou whaavai o tātou tiute mawhaiba o tātou misiona. This is our mission. O tātou mission ea ina I a tau mawhai I a se mea le lei le ngata o tātou sao mo le whainga malo le aso. Ia ao e mo le lau ke lenga o tangata a siata ia awani I ngau le to pe solo le fue. I o tiute le ngata o tiute whaamatai ia I tu tonu o ainga o I kalesia ia maua le malosi. Ioe e talavou di soifua ma le ola a e talavou whaongaina winga na ua tungu ia maua vanoa le lei o lao le lei o le se teimi la tamai o te pai o te o fu New Zealand se o te le fio I to o tunu I Samoa I o tala tu foi lo katu I mataita Sile no ngalo na pa matala toni. Ore opu wale e alu luarta no ngane. Ai pe ana e o foi la silo ia. O le o tau langi e pa e tulo isa mole lo ia sai no matongi tan malala. Io. E tuai na tau no me na au te lo. A foi no fatwe e ia tanga te ta lo I sa o ia tanga te ta lo I se pe fiale me foi le na se ele sugar fa sa lau ia pulo tu se ia tu basa. Ia na matupa
pai atu I vasa le wai aola. E wera ko inga fola le vatu lota ai fo a pai se ya saui ya ele vatu sa ta ia inga ke wa ko inga loka sa mo ai va venga loka se singi usi Ia, ona manu le taimi asiata, io e tap ia tu faiva, alo fatu I silo ia masi so ia le ataua, ai masi si ta tu fine ia tu pai. Fai le ia si ta tu fine uso tu e ora fo ia una ngani, ia na tu e ona so ia ma. Ia e val audiane I lau por kalame, ia pe a mo se avano e faunga, ia ilo na to mai malon silfia. Au le nei lava avano fa au tupa asiata ia maua lo malosi maua lo malosi fa au tua ia sam ia no fa pe to ile manu ia tele no a ia tu isi tu le nei ile aso ata au malanga male tua malanga mal fa tua e manu ai fai pa matiute na tu ai mama tamaiti ia ai tatu nesi teni o mai mama o mai matina tatu ta fa nei ia au le nei avano soifua ia manuia sa mo alo fatelatu alo fa tai ia le sunga tile ia e mate fo ia yu ta fa tasira ma le alfanga le fiafi o se sira bene tunu sa o le ko benye isi e fai mai pa mai vai to ia wa vai mala na pula te sira fia o e lo sunga tule o le nei la vai le sa o moi o le wingo na uta ona le fisuia ingo le taimi wa masani la taia tulanga ma o le vili mai o se mantou wa I New Zealand vili mai taimi foi ono la pe yo la fa atale I vai o ele no le lua le vavea ia to rua foi le o fara vela ve mai fa fine o no ni tulanga e no wa masani ai taimi foi le vili mai ala ngalo e ono tulanga o le antonu la pe mawasina malo longa lele ia e usua I fo itaia ia wa fo ia le fa moi na I Portland felo itaia I le committee e misi fo I la jo ia o le fa moi ai manu ia tele lo fa so sa mo le vanga le fiafi o le tato te ia ele na I to lunga ai le dei fo I yaso tato fera ila so ngofua I le fa waso al tato proclame ai mai ia nei ai misi fo ia le sunga ia tula e pa California ma I le lo mo le Seahawks I nei oi fua Samoa ma ia manuia soifua The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own ColourBond iron roofing right here on the island, using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project.
tupe whamamoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. O lo whawau pere tātou whamatoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whamamoli pe ai whaunga ina le Pacific Easy mobile app. O lo avano fo i le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātou account ma whaatino la foino tupe whamamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone lolo teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātou Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whamamoli. O lo avano fo i o tātou ofisa i o Tara o Tahu Huma Mangele po tātou la la silia ma le fitu se furu o whaasopoli ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala aule o Barcelau o Tasiono ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa.